Mapanak iti ospital. Kasano, no, ada makasapol kan ka dito opisina. Siyaklat kan ti mapan. Agkuyog tayon. Kaya't ko ama-amuan no anya talaga tinapasama ka ni Bernadette. Saan mo una ipartakan ti magna? Apagan numatnaga kiti agdaan. Darasan nyo. Rosano! Una ka pa nagtibayok. Tsak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ko. Sige mama, lumugan kayon. Tarangam ko matagman eh, Rosano. Amangan numadisgrasya tapay. Manipo ni istorya ni Laura ti kinalikuting ni Brian. Pampanunot at madlatan. Noan niya manan na kinaluko tinaramid na. Nagbaligin ti anak ko iti arapahap na. Bakngangan. Ngamda ito'y kaditi kasukat na. Idinto nga agpadamat anasingpet na kiti agasawa. Payakas jay. Ti apukok. No at dadala ko may tirinak. Makatulong ako maamang tubay iti apukok iti naimbag a kababalin. Ang nakakano amawagan ni Leonardo Maurin. At dadakin ni Rosano di ospital. Apay kanudan? Inyawag ti maestra ti anak yo. Anawanan po at kabayatan. Panakayayam na kadagiti ka eskwilan. Ay, nagkapudutan man nga dan. Kan apay namin na makayayam. Kanamumat ni Rosano asan ang mabalin na mabannog ni Bernadette. Sarga ka di amadanagan? Mapana ka di ospital. Inwarda madladagos. Agturong ako ni Yay. Inawagan ka ba? Ay, madanakan kayo launay. Agawid akmatan. Makipagtulnog ak laan kini Barjoria Airport. Sinapak ti rimor iti opisina tapno may pasyar kayo, Auntie Wilma. Kanayon langan na nakapupok kayo iti balay. Si kakit dimat. Pasiglangan at trabaho ti pampanunutam. Ipasyar mo kumamat ni Brian. Auntie Wilma, Mapaya ka latalim miday kamatan. kanayon may pagsarsaritan ka ni Robert ni Brian. Inaramid mi matamin na kabaulan mi amang bagbagakan ko, ana. Ay na, siyak ti makaimatang adiyo binaybay anti anak nyo. Responsable kayo anak-anak. Awan ko man ti problema, Auntie Wilma. Kontento ako ni tibiyag ko. Si Kaman. Di ba tampay lang nga panunutan dayta? Uray si ka. Kasapulam mo ti agaliwaksay ka anak ka. Di ka man nagsubli di opisina, Rosano. Kinitak ni Bernadette ti kwarto na. Nasimbang titurog na. Inton malpaslangin ti pangal daw ngagsubli aki di opisina. Anya talaga tinapasama kan ko na. May kaway ti pudot. Ken sana mabalin ngagbannog. Saan mo ka di anadlaw analusyaw ti langana? Numadipay ti kasasaad na. Pinagtalin na idyo kumay di ospital. Itay magariing. Si kaadagos ti sinapol na. Ay, Rosano, anya ka di mananda itoy. Saan ka kumangagungat iti dayto ng ibaga? Kasapulan na ka ti anak ta. Naimbagpay ni Bernadette. Tamarik na no kasano ti kinapatid mo kan kuana. Ngam siya nga asawa. Ay, patpat ka na ka di? Maureen, no di mo marikna ti panagayat ko ken ka. Saan na siya kayan ti problema? No di ket sika. Aniya? Kung ako nagkuyog kayo kini Rosano Arimoar, ada kayo gayam si kwarto ni Bernadette. Inton madamdama mapanak iti opisina, Maureen. Ay na, nakaragragsak ni Bernadette kabayatan ti panangal daw tayo itay. Man-manong ngamin ang makasango na ka. Yam sayang ti may sangal daw panaglangan na iti pagadalan. Dakaleta apakaatiwan na kadag ti kaklase nan. Kasarita kinton makariing. Taliklikan na ti mabanno.
adagan nga istorya na kanya kitay. Masansan gayam ang makipangan iti balay ti kaeskulahan na. Kat imasit na kano ti aksida iti natat. Naklaatak iti daytaan na istoryana. Iso nga inungtak ti yaya na. Tiyan mo, ipawil ti doktor na nga aksida kadag iti natat nga agsabong. Gapu iti sakit na. Italaang met anaawanan iti puot. Nakasalsalun at ni Bernadette. Naragsak ang makiayayam iti aso ken pusa. Ay, day tapay ti masapul aliklikat na mami. Kan saan ang mabalin nga agsida iti natang. Nay, nakariingan ni Bernadette. Umis-isem amang kitkita ka data. Kaya't natagparakop kan ka. Ay, nalailo ti anak ko. Kasla ka na yun na maililiw kanya. Orenton bigat ko man ang sumarikit ipagadalan, mama. Apay ang pinalubusan niyo ti anak ko. Agsangit mo at adi sumragit ipagadalan. Sayang ka no ti masursuro na itangal daw. Ang mga saan na paya kabailan. Napigsa ka noon. No ginuyod na pa ni Maureen na napanitiban nyo. Kasta unay aragsak ti apuko takanduan ni mami na. Kanayon ko mga dapanawan ni Maureen iti anak mi. Madlaw ko akailiw launay ni Bernadette ti panang lailo ken kuana ni Maureen. Saan ka di pa'y nga imay na balayan? Saan pa'y man? Adak may baga ken kuana. Ang urenton rabiin na kasaritak. Awagag to. Ayaw yan yung sakit iti restaurant iti hotel, Dad. Wano, adda kinatulag yung kasi narak yun ito eh. Juan, itay pa yung ururayag na ator ni De La Cruz. Ngamawan mo ten. Amangan no napanmanan na kimadyong. O, di uritag kita kayo matiti kasino, hintun madamdam ha. Sa bali mang kititi malagip ko, Maureen. Kumusta ang tiapo ko? Nasayatan, kasla nagpamparlaan mat. Impilit ng Disimbra kiti pagadalan. Ubing ba iti anak yo? Manaka man. Amunan ng ipatag ti adal. Libro lat kasangsangon na no da ije balay, Dad. Uray no nakalukat ti telebisyon, libro lat ta ti sangsangon na. Sa anak ko na yung inom iti nasangar dati. Ngam no kurso na tayo iti uminom, di sige. Saan kumari ti balayo ti pagsaritaan tarusan? Kababain, na makita na ta ni Bernadette nga gininom. Simre ka niti kwarto na itay makapangrabi kami. Agsusurat manen, kan agbasbasa ka nagti libro na. Hasta ka di. Ada ka tinapinda sa damag Rosano. Nagbaliw manen ti panunok ti boss ni Archie. Diyak pa baga ka ni mama na ito eh. Agpungtot lakit din umamuan na. Kasla pang namnamaan na kayo matlang na yang Archie nga mawan serbina. Saan mo't nga tati ko nak? Ngam, ada sa balya pampanunuta ka project. Aday maigi opisina. Kat aday laklako na itiigit ti baybay. Oh, beach resort. Mayat a negosyo, Rosano. Mailiwak mo tan ama kisarsarita kan ka, Manong. Iso nga inawagan ka. Kat, kumusta ti apo ko ta? Nasimpot dito'y balay. Ang amnod ay di pagadalan. Ay na, Manong. Sapay la kumanta saan ama ulit ang day dinaudi apan ang dangran na iti kaadalan na. Okay kita tiladawan ni Brian ngayon patulod iti ni Laura. Nga naman tinasingbat. Ada na tanaw ko karag iti mata. Anya day da, Manong. Para kita kam kamata damat ken ni Laura. Kasla Pilipino lat tatilangan na. Madlaw lang nga Amerikano tanatayag kan na po daw. Ada jak magustuhan karag iti mata ni Brian. Kasla na uyong. Ado nga rutiag ko na anauyong ni Brian, Manong. Ay na, saan ang makatagtapal? Pagamamlaangan ta kumabil.
Apay adi mo imbaga at dagos, Rosano. Iabalayan pa'y laang tinakaamwag. Makagura kiti day nga Archie. Pagtungtong palang itibilin ti boss na, mama. Agura tayo lang. Kan may saan kayo kadipa amapnag iti kinarangay ti hotel? Minilyon ti mapaspastre. Kumita ka laangan iti sabali a broker. Bayamon day nga Archie. Sumangpet inton na minsan nga aldaw. Saan nyo kumaapakitaan iti saan ang sayaan? Saan mo nga iparparang ta mga nudyak makatapal? Muna kon, Rosano. Dito'y apaset, ti baybay, ti kunguna mga ilagla ko na. Ang damat sumagmamano na beach resort dito, Rosano. Oh, makitkitam ka di dajay a resort hotel. Itinaudi ayo umay ko rito. Awan pa dayjay a hotel. Sa nagagang ya resort hotel dajay. At da kasino day ta hotel. Day ta ti may sa day daywan dagiti turista. Nakapan kayo kadiditan? Insongsong nak ni Atty. De la Cruz di namin sana. Ado ti amamu day sugador. Saan na nga tangamon di pangipanan na ti kwartana dati? Nalibtag nga abogado, Rosano. Ngam napatpatagmat keng kuana ti bisyo na. Agpag na tayo man pa dati. Nadakamat kon ka ni mami na ito. Ngam baliwan min to tagsarit. Amo ka da dyan lugar ana pananda Rosano kan daddy, mami. Naminsana nangagkuti pa nagsarsarita da ni Atty. De la Cruz. Masansandan sa ijay. Tada ka no kasino iti may sa hotel ijay. Talagan sa adi maikat ni dadim day ta abisyo na. Haidi si mangkot ni Marjorie. Napan kami ijay? Napigsagayang magsugal ni Marjorie. Nga may dinaabak, dinawis na ka nagbartak ti bar iti hotel. Napigsan sakit di day a resort hotel. Kat numatuloy agatangan ni Rosano ti ilaklako da kenkwana. Ang mga numarigatan ang makikumpetensya. Ay, kasta lang tinegosyo, mami. Gasang-gasat. Depende iti diskarte. Oh, Auntie Wilma, kumusta kayon? Saan ka di pa si Mayati marikrik na yo? Nakapsutak pala eh. Nasaysayat sa langan na ipanda kayo iti ospital. Nagtumara kon iti agas. No saan pa lang alumag antirik na yo inton bigat? I-ospital da kay ton. Kung gayam ni Brian. Napansinabol ni Robert, Auntie. Pimanaw matla ang itay na doktalan na nga awan pa iti anak mi. Diyak ko na masikaso. Takas di matikasasaan ko. Ubing pa ni Brian ng balugan. Ipapaayan mi mat iti panawan. Nga kaslakit din agrib-rebelde. Naimbagkit din ta nakasang. Pagkat ako dito balay sa kubay ngayong bayak habak na. Narigat tiyag sakit. Ay kat ni Wilma. Naimbagan nga tan. Pina-hospital ka numot ni Laura. Ne, kitilipo mo. Hello. Tata, nabuyak iti telebisyon nga da kano bagyo dita. Napigsa ti tudo. Ada kakuyog na napigsa nga angin. Eh, sapay ko mata saan nga agbayag deti abagyo. Agan-anad kayo kumalang, tatang. Saan kayo rumrumwar no kumaro ti panawan? Wen, kumusta ni Auntie Wilma? At dan itinasayata ka sa saan, tatang. Saan kayo matanagan kan kuana? Kasta ka di. Ay, nasayat ang arod. Napigsa ti todo kanangin. Dandanin jakon maiturong ti kotse.
Takalan ti danon ti kalsada. Amang nga ori ti sangot ti pagadalan. Ngamnas kan asukulat ni Bernadette. Sa na mabaling na dadaka sa mapasamak iti anak ko. Ni Mauri. Hello? Adak, iti balay ti may samar ka, adak. Ang mga nasaan nakapakaawin, katagpiksa ti tudo. Mapanak iti pagadalan. Sukulat ni Bernadette. Isulaan, tinapatagkan ka. Diyak makapagbayag ang magkisaritakin ka. Marigatanak amang iturong iti manibela. Amang ano niya pa iti mapasama kanya. Ni Brian dahi ti umawawag. Saan nga ta nasarakan ni Robert? Hello, Brian. Mami, Nagkita kayo ka din ka ni Dadim? saan mami? Adak iti kustudya dagiti polis. Anya, apay! Kinamatak dagiti polis iti freeway. Overspeeding kano ti violation ko. Dandanipay na dong parko ti kinalumbak. Anya, kamutan aya, Brian. Kasanon no na disgrasya ka. Nagadupay lang ti bagbagayo. Anya baybayan na. Ipalubos yo, amabalo na. Anak, No baybayan na amabalod. Makinagaw iti paltog ka dagiti polis. Tauray mataya kon. anya matan aya dahi tanga ibagbagam. Sige, itamat lang, umaya kon. Bye. Ay, urayak lang sidto kariti dahi chay anay baga ni Brian. Makipinaltog ka no kadagiti pa nakabag iti lintag. Ay, apa yan akastoy tinagtungpalan ti anak ko. Ay, ni Robert, awagak tagkuyog kami amang sukon ka ni Brian iti istasyon ti pulisya. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naglagid din no baybayan da kon mami. Talaga nga ipay-paysok ti makiinagaw ka dagiti polis iti paltog. Tauray mataya kon. Brian, di mo ko maulitan ngay balikas dayta. Pat-pat ganda ka unay ka ni Dadim. Saan da ka mabali na baybayan? Kasta man ti kunak. Amo yun no asino dagiti gistayan anak ka din nung parko? Dagiti kamang tigang anak kalaban may kadagiti barkada kidi. Anya, kasanon no na isagmak ka. Diyak mabutan. Uray pinatayan ano isusikayat na. Saan anak ko? Di mo ko maibaga dayta. Saan ka di amasyan kanya? Daddy, si mangpet kayong gaya man. Agtugaw kayo ti sopa, taikatag ti sapatos nyo. Libro man na itasang-sang mo ma. Kan, apay ati tseriatikan ka na. Itamat lang, Daddy. Nalipatan man ang tisang kay bagak. Liklikam ti tsitserya. Okay, Dad. Jackie tuloy na kanan. Nigaya, Mami. Saan kayo kadya nagkuyog? Nagmalamadyak na kita. Ado ti nakakumikuma kitang aldaw. Kinakuyog naman nga tandag iti barkada na. Napatpatag na pa yan nga miti siyag. Kala talimmiday ti langam. Madadal ti pintas mo no kasta. Napintasak lata. Kad naragsakak. Gapot na mariknak, apat-pat gandag, Daddy. Kabaw diyanon na natong palmatlangan tinabayagan nga rapaap mo, abalayan. Kalbasa na napatakder ti shopping mall. Madaman ti pan nakatipilap ti subdivision. Saan lang aday tabalayaan? Sumarsaro nun ti mapatakder a kondominium. Narangay launayin ti San Cristobal. Gapo kadagiti pastek negosyo. Iti saan a mabayag? Agbalintun a syudad ti San Cristobal. Narangay a syudad. Ti negosyo iti a department store kan hardware.
Adda ni Timol. Ano pa'y dagiti may patakder a negosyo abalayan. Isu nga ituloy mo laeng ti agsapol iti daga a mabalin tayo agatange. Paya si Riring ka pala ang Rosano. Anya tararamidam dito salas. Dua kami lang ka ni Bernadette na nagsango. Tanagkita da ka ni Daddy Ijemol. Sinapol na ka ti anak mo. Balas ang ti anak mo. Saan nga ubing? Anak ta, Maureen. Anya ka di man ang tikayat mo parwaran? Tangiwat mo. Amang ano siriring pala ni Bernadette kat mangag na ka. Sige! Ipariknam kanya ka napatagunay ka ni Bernadette. Sana balikan niya ako nga asawam. Madalakit ti anak mo. Ang nakandi ti problema. Dabagan pa ilan? Nabayagan, Rosano. Sika ti problema. Maawata? Naladaw kan sakit di anak karinga, Lola. Itay kailangan namigat kami kini Daddy. Ay na, nagpintas lakit din ti apo ko. Sumrek ka din iti pagadalan, Bernadette. Nasa papay. Madamdama pa di classic, Lola. Ngamadan to para may dagiti library. Saan ka may tulnog iti pagadalan nyo, Bernadette? At dapat pagsaritaan mi kani Lolam. May tulnog kalangan kani Kaloy at driver ni Lolam. Wan gayam, Daddy. Diyak napuutan kisangpot ni Mami. Narabyan ka no nag-shopping. Maturog ka ni di makasangpat. Okay, Dan. Mapanak na ro, Dan. Sige. Nagsubang kayo manin kini Maureen idirabi irosan. Naimbag, saan na kayo anangag ni Bernadette? Awan mat kapiti dakas iti bagak, Mama. May amlatan ni Maureen. Paging gaita. Ni Maureen pa lang ti kan kanulungan nyo. Ni Bernadette kagapuna ngay karkarigata nga aturan nagiti bidtot ni Maureen. Gapot na mariknana, nga awan pare patag ti inana kinkwana. Diyak la kumakayat nga ibaga kada kayo tinapasamak ka ni Brian. Tamay ramraman kayo lang nga mariribukan. Tanda ni kaya man nabalot. Saan mo't kit di nga ipalubos ni Robert? Ngam lumapanoy-nuyan ni Brian. Takdakas ti bunga na. Amoy matantikin na anos ti asawak. Ar-aramidan namin nakabailan na. Tapno may lintag na pay ni Brian. Ngam kasaluon no na disgrasya. Karkaro ko mamanen no na isagmat kadagiti ko na maga. Tatang, saanan aday tati pagsaritaan tayo? Aday bagak kada kayo. Aday empleyado ni Robert akadaraan tayo. Imanugot ni Norman nga agawid dita lugar tayo. Tapno imatunan na ti may patakder a negosyo mi dita. Anya negosyo. Nakadanon san dita dagiti negosyo a call center. Agawid ni Norman iti mabiit. Tapno agsapol iti daga pagpatakderan iti pasdik negosyo. Tsak sa maawatan di kayat mo sa buwan. Lusumang bait ko dito'y dayta normal sa ngailyag to. Wan tatang, kan jay gayam na ibagak kada kayo idi. Kayat ko ti agpatakder iti balay. Numabalin, dita ko madaga tayo. Adam mo kalako adaga. Nalawa, masakupan na tibantay. May mayat pa inukas tatang. Saan nanay baga ni Lura kanyag. Ngam nagpatakder iti balay da. Kan mangbangon da pa iti negosyo da. Amangan no ada plano da nga agawid iti probinsya. Kasanon nagiti negosyo da iti Singapore kan Australia. Ay, adayon tinagteng ti anak ko. Nakabakbak na nga na.
banag, akasla di nakapapati ang mapasama. Kitam lang agpaiso ti Piangga. Angam, kasukat nga tayo tati pa nagproblema na iti anak da kin ni Robert. Balayan, limaw rin titimsag. Itikot siya dimtang. Agmay-bay samat. Maurin, Dad, wawa. Ado gaya man tinagpasabalay di man develop as subdivision. Wen, Maureen. Sumarsar noon ti kondominyo. Talaga ramang rang IT Salva Group of Companies. Adon samat dagiti stockholders. Talaga nga do. Milyon dagiti shares da. iso anarangay dagiti nagduduma negosyo ti Salva Group of Companies. Mapana ko maiti may sabar kandang. Malabasak dito eh. Iso, imayak. Kunak no ni Rosano ti madanon ko. Maragsakan at nagsasamo tayo kada mami amang rabii. Umapapalak kinimean na wisan nakamangan ni Jibalayda. Asino kandidat amean, Bernadette? Pada tayo ka di matlabak na, dagiti dadakkel na? Gagangay lang ti panagbiag na. Ngam naragsak dangag sa sango amangan asa nga pamilya. Uray nating lang ti sida inda. Ka, makisidsida ka at tinata? Naimpag na may rusok mo. Mami? Bernadette, laglagi pam kumaamapili lang nagiti taraon ang masapol ngay paunag mo. Amin anak ng nagsabong kat sana mabalintin ka. Makaumamat ngamin no pasig a karni, Daddy. Ha! Makamukay nagsarita nga agama. Nagpasa ko na. Denggan na kumanak. Para matlangin ti pagimbagam na ito. Ni Mami. Anya nga tati ibaga na kanyak. Hello, Mami. Sikat ipagsarsaриtan mi ka ni Dadim. Kaya't nadamagan no at takamat lang agpaiso di tapagadalan nyo. Uwan, Mami. Kalkal pasti klase mi. Madamdama pa iti sa maruno. Anya nga ro tiyar aramidam. Agmirmir yung daak. Sige nga rudan. Agan-anad ka kan agsingsingpat ka. Sige, Mami. Bye. No amula ko man ni Mami. Nga awanak iti pagadalan. Kaduwak dagiti barkadak. Amang padpadaan ka dagiti kalaban mi agang. Kapok kaday jay agang. Dandaniak na balod kat masapul ang makabalsa. Nasingagsamot ti panagsursurat mo, anak. Apay ngamin adito'y saras ti pag-aaramid amit ti assignment mo. Adangamin na lagip ko, Daddy. Ni Mami? Nagkuyog dan sa kanilolam. Nangin ko ngamin ngagsarsarita da itay. Nalagip ko ngamin ti panang tagibasit ni Mami kinimean ang nasingat agayem ko. Kaputan ako rapay dalaan. Tagaro na ita amean. Anya nga minan a lugar day jay. Nalipatak matan, Daddy. Namin adu matan na napanak jay. Pasaray kadwami ni Eman no kwa. Asino matad nga eman. At dan sa matagar-aram kan. Ni Daddy man. Sutsutinan na. Nagseryoso pa'y. Agkaroba ti barangay damian kan Eman. Inauna ni Eman, iti talwatawan. Nagsardeng anagadal. Tanakurapay da kanulaang. Masirib ni Eman, Daddy. Nasingpat pa'y. Kalkal pa sa nagsarita da Robert kini Norman tatang.
Nakadanon iti airport iti Manilan. Agpasyar kanupay laang sakbay nga agpa-probinsya. Pagtarusan na nga ron. Nakababain samot na pasang bayan dito nanumuha pa na ito. Nakabook ka nun iti Salva Hotel, tatang. Iti hotel na iti naulpit. Abak na. Bayan nyo, tatang. Sakbay ang nagluwas ni Norman. Impatuldok no kasanwa matuntunan na ti balay tayo. Sarungkaran na kayto. Kat agpatulong lakit ding agbirok iti gatangan na daga. Agisagana ak natangarod iti pang sangailigin ko na. Inak tumakitsinda. Anya ka di iti magustuhan na asidaen. Makaambo kayo latan, tatang. Saan ba't ngagpilpili dayjay? Magustuhan na tinatang. Ang nasaya at ang naroon kasta. Uray taadda ni Eman akatulungan. Ha? Sino nga eman, tatang? Apo ko nila kay Gabo di Tadaya. Nagsardeng idi anagadal. Naaduna nga kakapsat. Nakisarita ang makipagnaad kanya. Kan tumulong iti talo. Apay nga ron asanyo na ibagadagos kanyak dayta. Nagipaw itak kuma iti gastusan na iti binulan. Ay na, nagsaya at kan anak ko. Paragsakan lagi din Eman, numamuan na rita. Nakurapay ti panagbiag tayo idi, tatang. Ambok ti patag ti adal. Iso atulungak ni Eman. Gungguna na iti panangkadkadwa na kada kayo. Kagapgapo kijay hotel abalayan. Pulipog. At dakano dagiti nag-check-in ang naggapo iti abroad. Panawin man nga minan ti panagbabakasyon na balayan. Iti sana mabayag, agsiran ti klase. Isumutla nga nakapaspas ni Bernadette iti panag-aadal na. Sagsaganaan na siguro ti panag-examen da. Awan gayam. Yak masang ti bang sarong kari tapo ko ta. Umayak to man numalam no Domingo. Inakijay mo labalayan. Adda ka no mga abang kadagiti bakante a pwesto ijay. Sige. Nalawa ti mol. Kanayon nga dulat ta ti tao. No naladla tawak ladim tengawanan pagtugawak. Magano ako stopar. Panakabalay ko dito ay tamagustuwag na giniputahe. Ada dimteng ako stopar. Agtal-talang kayaw. Tapos laglang-lang nga matagang kanat. Sinyasa makilamisan kanyak no kayat na. Dita, magturungan dito eh. Kung nagtumata ni Bernadette na labsakit ay. Awan matantay kadwa na lalaki. Nailasi na laki titi kotsek. Ang tita, umayan dito eh. Mami? Da kayo nga paiso. Awan ka din di papanan nyo? Awanan di ado sa lutsod. Lumugan kan. Nalabsan ka itay. Iso asinubli ka. Asino di kasarsaritam alalaki itay? Agri ka nga lumugan. Ni Eman dayjay, mami. Kaadalat. Kaadalam, wano agar aram kan ka. Wano, kaayan-ayat mo pa'y katngatan. Ibagam tipod no. Mamati kayo kumakanyag. Agayam kami lang kan ni Eman. Jak kayat timol ulbudan, Bernadette. Mami! Saan niyo na mapagkasantiag maniho? Dandan ito ng disgrasya. Angat pagigisamdang ha? Inuwagan kita dang nga, mami. Ha? Digit din. Awan man napulos ang delikadesang Bernadette. Nasaan ka din din? Ang mga nusimurot ka ni tiday di alalaki kat no sa dinula dito di papapanan nyo. Kasta ka diti kinababati pa nagkita yung kanyag. Lumuna tayo dadran nagsangit. Makasangpot talang niya balay ha? Jak makatapila dito pangtot ko.
Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Nagkuyog kayo matasimbangpet kini Bernadette, Maureen. Apay analabaga dagiti matam, Bernadette. Nagsangsangit ka kadi. Lola, madamdaman to niya agsarita tayo. Bernadette! Saan ta pa nalpas sa nagsarita? Bernadette! Oh, tiyawanan bain? Maureen. Apay, agsangsangit ni Bernadette. Idinto ang makapungtot ka unay. Kasano nga jak makapungtot, mami? Nakitak ni Bernadette nga nakadua na lalaki. Nadyak nga ta sinubyan, amangan no sa dinon tinapananda. Anya, Sa ita makagura kanyak? Ha! Basol ni Rosano na ito'y. Pinanoy-noyan natin anak me. bayamon Maureen. Siyak ti makisarita kini Bernadette. Itay pa nga awagak ni Bernadette. Nagre-ring ti cellphone na. Yan sanak matasungsung-batan. Nakasangpet nga taan. Kat dagiti libro namanen, isinango na. Yak pa'y makapanaw diti opisina. Taado tiya si kaswa. Dahitan tinagdak ka lang nagbiddutan day taga. Kakadwa, dahituyan tinururay tayo agundaway. Daro! Naira na pa yung imawag ni Mami. Hello, Mami. Nagsapa ka na rin mo, Brian. Sa dino tinapanam? Ni Auntie Wilma tinakadlaw iti iruruar mo. Dito yak luar ang mamigat, Mami. Agsubliak tumatlang itong madamdama. Kadwam ka di manan dagiti barkadam? Anya day jay? Sa dino talaga ti ayan mo, Brian? Di paglatan. Saan ang mabalin ang makaliktik pailang kada kami dagijay akamang tigang? Nalakan to lang agpambarak kini Mami. Nagsakit tagi diyang himbaga ni mami kanya. Awan matidakas na tipan na kasarasarita ni Emma na. Di puso. Marikata na. Nagututi. Parang kungko. Bernadette, siyempre kaklatan dito kwarto mo. Apa di nagsungsung-batan ni tayo? Ha? Anyat mapas kasama kang ka? Daddy, manikita na ka. Umagas. Sobrang ba ti sakit mo? Saan ka kadya nagtumari ti agas mo? Ulit. Puso. Naimbagta na sa rapak. Naawanan ni tipuot ti anak ko. Masya na kiti anak ko. At dalakit ni nakapasaktan na. Linik na nalaki iti panagunget ni Maureen ken Juana Rosano. Apay ko mga agunget ni Maureen ken Juana. Nagsimpan. Jakla kumakayat nga ibaga dayto eh. Nasigurado nga agsubang kayo iti asawa. Ad-ada nga ipapilit na apampanoy-nuyam ni Bernadette. Ituloy yo, mama. Saan unay analawag kanyak ti amin? Ngam tinagawatak. Nakitan sa ni Maureen ni Bernadette ang makisasarita iti dayjay nga eman iti sango ti universidad. Eman? Malagip ko. May isa ka lagi tinasingad na kayam ni Bernadette iti pagadalan na siya. Kat, anya ko matidakas na. Saan aya ang mamilmiraot dayjay nga eman? Mama? Sige. Mabalin yung ti agawit.
Sa akong timang bantay ka ni Bernadette dito ospital. Anya ay tinagsaritaan niyo iti doktor. Anya at talaga ti kasasaan ni Bernadette. Agsarita kami tupay anay bag, mama. Ngam tipod no. Makapadakas iti anak ko, ti mapasaktan tirik na na. Sige, makaammo ka nga ro din kini Bernadette. Tsak kabailan tagpuyat. Agsubli aklangan inton bigat. Awagap to ni Maureen inton makasangpot. Kita kadilang no dumteng tinaimbag agasat. Tujak napan iti restaurant. Jak ko man ang maamo da yan, Norman. Nabayag gaya man nagtrabaho iti dakila kumpanya i Amerika. Yatimbaon ti bus na ng Amerikano ang patakder iti negosyo da diti San Cristobal. San nga mo da Rosano kan Leonarda. Nga da prospect ko analawa daga iti asidag ti shopping mall. Dakal di kanan siya kadi ay. Amon to ba ay dagi-dagi na? Maureen! Dan, saan pa di palagayan? Nagalisto kayo na umay ti kasino? Sana ka nagkasino. At na ba tagatawa kinasarita? Apay nga daga ka nabartikat. Saan magmatunay na Bartek? Ha, nakagura kini Bernadette. Aniya. Anya ti basol ti anak mo. Ano nagsingpat? May sa kayong matdad? Agpapada kayo kada Rosano kada mami amang pampanoy-noy kini Bernadette. Ha, pagkukumplutan dakpay? Makagura ka manan kaniya. Apay nga minaya. Kasano kat di kay manlagsalod so dadakos. Nakita nga dakasarsarita ni Bernadette alalaki. Langan na ti mamirmiraot. Kasi ti daya Lora. Aging kakadita, di mo pa inalipatan da ya, Lora? May sa nakurapay tinangisukatan ni Rosano kanyak, daddy. Diyak tumalipatan day chay. Aging gat kaano aday talaan ti pampanunutam. O abalayan, rinabrabi imtim mawag. Napatagsagid iti bagam. Sangsangpot ko abalayan. Nagkapuag iti ospital. Tapay manan. Awagap ni Maureen. Ngamsaan na kasungsungpatan. Naawanan iti puot ni Bernadette. So nga intaray mi iti ospital. Aniya. Ada ka didita ni Maureen. Kasarita ko ba? Sige, mabitlaan. Maureen, kasarita na ka ni abalayan. Apay namin impaghayo nga daak dito eh. Apay ka no? In hospital dati anak mo. Hello, mami. Apay, ano ni Bernadette? Naglustoy ni Bernadette. Imatake maning ti sakit na. Makapadakas ngamin kenkwana ti mapasakitan. Nabartekak, mami. Inton bigat langan eh, nakit hospital. Bye. Apay nga inidap mo ti cellphone mo. Amang ano dapay bagana kanya. Nakasangpit nga tan na jay anorngan diti San Cristobal. Nairana pa nga iti hotel dagiti nakuspag. Abak nang tinagtarusan na. Saan damat nga ta amamuan nga empleyado ni Robert iti Amerika. Katimbawan da amakamu iti may pasdag ang negosyo da. Pangit nga tada ito ni Robert. Uno. Saan mo't nga ta ang mapanunot ni Lora ti Agipales? Apay day takawas ko, mami. Nakitak da ito'y kadagiti laban yan ti Wilma. Saan ka di da ito'y ti pinagbado may dinasapak arimar? Dara da ito'y saan ka di? Ay, kwa. Idi inawagan ka. Nakangagak iti arimbanga wakas ladag rarangat. Sandak tumot lang ang gaan, mami. Ibagaklaan ka na kayo. Nakalaban mi dagiti kamang tigang adandani na kadinong parko idi. Anya? Naut-ut pa'y lang ti si Bibu Kalabagi. Kasano
no naisagmak ka? Kasanon numamon dagiti pan nakabagi ti lintag? Saan dan to maamuan tinapasamak, mami? Kat, kasanon no balsanda kayo dagiti akamang tigang. Patpatgan ka unay anak ko. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Ora ingawit ako mamatlangin terapi, Daddy. Kaasi kayo matanagpuyat ng bantay kanyak. Naiturog ko itay parbangon. Manipuli dinay pasdek ti Salva Group of Companies. Naruama ko na mapuypuyatan. Kasta ka ditibiyat ti pagnang, Dad. Sanda makaturturog amang pampanunot iti pagpaknangan da. Anak, uray ka sa nutipan nakakumikom ko. At dalat na panawan ko ken ka. Dapat tapatpatgan ka. Patpatgan kayo matunay, Daddy. Yawin ta kuman. Sayang. Diakon makastrag iti pag-adalan ni tangal daw. At da ka lang arod dito ospital. Tayo palat pampanunutam. Nasayat magkantirik na. Nalukayan ti panagangas ko. Agsarita kami palang iti doktorita. May papaniti ka sa saan mo. Napasakitan na klauna iti rapi, Daddy. Awanan tayo, Jay. Kaya, saan mo nakagura ni Mami? Saan, Dad? Awan pulos kurakan ko, ana. Patpatgat ni Mami. Oray jak marik na patpatganak. Patpatgan na ka. Awan inaasa na mga ipatpatag iti anak na. Agganat ti anak ko ang makarwari ti ospital. Gaputadan pamalubos ti doktor na, inyawid kon. Nasaya at samot hindi kasasaad na. Kasla awan tinapasamag ken ko ana. Naragsa ken kasla na iliwan unay anangarakop kaniyak. Awanan nyaman na kanukin ko na, tinapasamakin ko na idirabi. Mami, mabalin ka di? Panawan na kami kini Rosano. Kaya't ko na kami lang tagsarita. Sige, agsarita kayo. Ngam saan kayo nga agsubang? Amo ka na sakit tinaka mo kanyak. No, may papanit tinapasamak ka ni Bernadette. Saan ta na pagsubangan na ita? Saan nakaaginura ti anak ta, iti panang pasakit mo kinkwana? Gaputan mo na abidot na ti amin. Kasarita man na imbag. Ibagam nga adaywan na dayang naga ni ti Eman. Saan mo apawila na makipulapol ka iti kaadalan na? Kaya't mo ngagtungpal itikas iti daya Lora anak ko rapay lang? Maureen, manun atawin tinapalabas. Balasangan ti anak ta. Apay adi mo pala malipatan na diya babae. Jak to pulos makalipat, Rosano. Jak kayat amakigayem ti anak ta itikas jay aklas iti tao anak ko rapay. Maawatam, Rosano? Nakita kayo gaya man ka ni Norman, tatang. Nakapasyar gaya man di tadaga tayo. Ang punagayan ti plano may papanit ti turod. Isulti may saan nagsarsaritaan mi. Plano pa ilaang dayjay, tatang. Ado tinas ka na masapol nga ipatungpal ni Norman. Lora, anak. Nagkita na kini Ator ni Flores iti restaurant, iti hotel, iti sal. Wan, tatang. Nagsaritaan da tiga po na ti kaadda ni Norman dita San Cristobal. Kat adaan mo na alako adaga. Asin nagkano iti shopping mall. Paset day ti Salva Group of Companies. Tingarod pang panunutek. Ang mga numaydanon ni Ator ni Flores kada Rosano kan Mrs. Salva. Sanda nga mo nga da pa kay naigan mi ka ni Robert. Anak, masaludsod ko man. Ada ka di plano yung ngagna dito eh. Saan mi pa'y ang nagsaritan ka ni Robert day tabah nagtatang? Bueno, No pampanunutan niyo nga da panggap ko nga gibalas. Saan, tatang? Nasinaw ti pusok. No jakla ko mapakasikuran ni Brian. Makunak ana uli magtibiyag ko.
Ado na tawan tinapalabas. No sana gapok ni Maureen. Diyak ko man malagipay ni Laura. Kumusta nga tan? Awarin na punos ti damag ko kinkwana. Dandanya kaya man makadano ni Timol. Ha? Ni Daddy Floro? Iso na dyan. Apaya magmag na. Nagapon na. Agpainayan dak. Waring madlaw na ko check. Salden ko. Rosano! Apaya magmag na kayo, Daddy. Ayan ti kutsayo. Nagapon nyo ka di. Nakita ka madlaan. Makilo ka na kon. Imbaltik ti kutsi kiti talyer. Dandaniak pa na disgrasya. San kiti na kumba de prino. Mapan kayo ka ni Itimol? Nagpuyo tayo. Sige. Talagang idya di papanak. Mapanak kag palamis. Awan gayam. Kaano marugya na mapatagdar ti kondominium. Plano pa lang, Daddy. Ngem adan pagpatakderan na. Nalawa pa yung amin ti bakante ti dayan ti shopping mall. Napinta sa pagpatakdiran da ya lugar. Asidag lang iti mall a pagpasyaran da. Awan gayam, adda ka din ni Mami Mijay Mall. Jak labo, Daddy. Nagkuyog da ka ni Maureen. Ngem jak amo no sa dino tinapananda. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulong ngayon kami patangatang. Naimbaglangan, tasan nga iti nalawa aluti, iti abagatan timol di nakakita ni Rosano kanyak. Kan nakapanaw matkit din ni Norman itay. Baliwan minto kano di agsarita, tada kano pa'y papanna. Dagkal ti maganan siya kiti day siya yan Norman. Amerikano ti boss na. Kat dakkel lagi di ti kumpanya apatakdaran na. Nasaya at nga rod no kasta ti mapasama. Mami da ito yung mauawag kanya. Ano nga tamanan ti ibagana kanya? Hello? Itay pailangan nakasangpat kami kanitan mo. Sa dino pailangan gayan mo. Ada ako ni tidalan ko, mami. Traffic dito'y freeway. Nakaantay yung kakadimanan. Ada lang na panan, may kadagit ti barkadak. Nagsisina kami. Urahin ka nung matanda kiti dadakkel da. Asino ka di nagita barkadak? Nagitay Pilipino matlaag, tidadakkel na? Ada pa dakapil ang mami. Adamot puro nga Ilocano. Katawan na kami nga rod dagiti barkada mi a full-blooded nga Amerikano. Taapay ka na bibiyangan da kami pailang. Adda kami mata ni Tiusto nga edad mi. Wisit, no saan naklaan na unaan ni Mami Leonarda? Pambarak ko mga sumursurot kan kwa na dito subdivision? Saan gayam nga may ni Rosano dito'y Maureen? Pumanaw tangaro din dito eh. Adalaki dito opisina na. Nasapa kami na rimuar. Maturo ka kailangan iti rimuar. Uray mat ni Bernadette, saan ko na nariingan? Napasnak ni Bernadette iti panagadal na Maureen. Nagkuyog da kin ni Rosano arimwar. Ama nga no nagkita daman na niti dadya nga eman. Sana maliklikan ngagkita da. Ngamti ko na ni Bernadette kanyak. Kasla agar-aram ni Emma ni tidayjay amayan. Unasaya at no kasta. Isu dati at kabagay. Abag iso naglugat ti mall, iti nagkuyog kami. Nagdiretso iti opisina da. Nagladawan na pa niti opisina, Daddy?
Katalagsapa ka na rin mo. Amangan no sa bali man ang diatapam, katagsubang kay manan nga gasawa. Ay, makamuna da pagluklukwa na babae. Numakwa kita. Kuya daw da kanya. Iti day tatawan mo Maureen, silo sa kapailaan. Tirigat na, naglaing ka nga gimon iti angin. Amo, kasana mapmap na kanyak ni Rosano, Daddy. No di mo maipaay ti kasapulan na, natural ngagsapol iti sabali. Kan may isa, napatpatag dagiti barkadam ng ti pamilyam. Balasangan ni Bernadette. Agsapon laki dito yung ubing. Ano padasan na, Daddy? Diyak maawatan ti ugalim. Jack nakita da eman kan may an, Daddy. Sayang. Kadwa kumayda na ngal daw iti dayto a fast food iti shopping mall. Masakit sa ni Mayan. Agbaliw-baliw nga minti klema, anak. Masaray aglamis sa kalata bumana. Makaikawa. Wan nga ro, Daddy. Kahit ko kumasarong karan ni Mayan, ngam amangan magungat ni Mami no maamuan na. Si kalangan ti makamo ang mga awat kay mami iha. Pawilan na ka makigayam kadamean kan eman. Kaputan ako rapay dalaan. Kung gaya, amo ka ni naging agagayem mo, ako kwatayo na timon. Damdamagan da nga rod. No kapin ano ka no takin kukwa iti Salva Group of Companies. Diyak kahit ngay pasindayaw nakabakbak ng taylawunay, Daddy. Naita, ti dayawak unay kan ka, Bernadette iha. Agpapada tayo lang matatao. Nag-asat tayo lang. Tapat nang tayo. Gamsa na rin bang alaisan tayo dagiti nakurapay? Talaga nga anak ka, Bernadette. Imala ka kanyak. Daddy, ada ka di magkagayam yo akas iti kinanon mo ti panagbiag damian kan eman? Anda, yung nabayagan na saan kami ang nagkikita. Sukuran kay ti pagadalan yun ton malama. Kadwain ka amang pasyar ka ni Mayan. Agpeso, Daddy? Agyaman naglaunay. Saan mo tinatangagapap ni Mami no kadwa kayo? Imawag itay ni Norman, kalpasan na nakapagsarita na kani Atty. Flores tatang. Nakita ni Norman ti lugar apakay patakdaran ti negosyo ni. Ngam, nanginamat unay. Doon na amuan ni Atty. Flores ang nagkapo iti American Improvement. Gumanan siya lakit ti itidakkel. Day tangarod ti ko na ni Robert. Anya ti paglanting ibagas. Padasan to ka naman na nakasarita ni Norman di abogado tatang. Asidag ka no ti shopping mall day jay a lugar. Sige, adasig tuman na pa siya rin. Inyunay-unay ko kani Norman. Ngawan ko mati makaam mo ada kami ti akin kukway ti negosyo. Ni Norman ti agparang akin kukwa. Sao da lakit ti luapay ang nakabakbak ng kan. Diyak kaya't ti agparang magtatang. Nasingpat ni Robert. Kat ni Brian, kumusta ti apo ko? Nagparbang matbasitan tatang. Diyak lang mo, no ada nalimad nga aramidan na. Naibaga kung da ito kini Rosano itaya balayan. At mo kalakwa daga mabalin nga ramida na subdivision. Sa dilo day taapasat abalayan. Asidagan iti nagbeddengan ti San Cristobal ken kabangibang nga ini. Nalawa at agaday jay kinabayagan adi natalon. Mabalin nga ta nga aramidan na subdivision. Mayat matikunak. Depende kada kayo da ita, ken Rosano. Nalabasag nga alas 5. Nga mawampay ni Bernadette. Nakasampot ko man iti kasto nga oras. Wah, talaga natangkan ti ulo day chay ng bing. Pampanoy nuyan mat ngamin dagiti akina. No panguntak, makabasolak manan no sumuro ti sakit na.
No makita ti nga Eman, pabainak tulakit eh. Ah, kinapatat. Ada pa na kita. Saan na narita ti pampanunot? Ito'y kayang kilunggar ni Mayan na kaeskwelaan ni Bernadette. Karuba barangay na ito'y tibusay. Nagnag na akong itiday ta kalsada. Ako mamang ikasidag ti balay talora. Malagip ko manan tinapalabas. Kumusta nga tan ni Laura? Rosano, Ni Tata Alipio. naisaroon ka mat ditoy. Naimbaga malam niyo, Tata. Kumusta kayon? Kastoy lata. Kinuyog ko ni Bernadette nga anak ko. Masakit sa ni May anak kayem na. Kinuyog ko asin marong karken ko na. Kasta ka di. O sige, panawan ka na. Sige, Tata. Babanak matan. Agyaman na kiti pa ng kuyog yung kanyak, Daddy. Nakaragragsak ni Mayan, iti pa ng pasyar tayo kan kuana. Saan mo't gayam masakit? Naglangan ka no, tanapan timulong ang nagburas ka dagi tinatengda, Daddy. Kaya't ko ang mapadasan o kasano ti agburas. Anya? Awan pa'y damami kan Lola. Ikamakam ko lang tagaramit iti assignment, Daddy. Ay abandak tulad tanin ton mga rabi itayo. Sige, anak. Ni Maureen. Mas lamok manan, no apa ni mawag. Hello, Maureen. Rosano? Sa dino dayan mo? Nakasangkot akon. Idari mo ara, awan pa ni Bernadette. Saan mo apagdanagan ti anak mo? Aday ti kwarto na. Nasayaat. Saan na kon nga Ryan pa eh? Ada kiti balay ti may sabar kada. Saan ka kumangagparparabi Ken agan-anan ka iti panagawid mo to. Tanangem, tagmaneho. Nabsugak launa yan. Agpalpa agpailaan sa akto sumrag iti kwartog. Rosano, itay kumapailaan mangmangan tayo nga ibagakan ka daytoy. Anya da mama? Nagsarita kayo kanumaten kini Floro. May panggap iti na ipagana kanyak ang mabalin ang maarami da subdivision. Well, no pampanunutan. Kasla saan na nasaya at maaramid na subdivision. Ngayon napintas no madevelop na imbag. Talaga ang negosyo lang tati pagsarsaritaan nyo kin ni Lola, Daddy. Awan gayam ni Mami. Ang mga no dapay aramidang Bernadette. Sumrag ka ni ti kwartong. O sige, Lola. Panawan kayo pa'y ngarot kin ni Daddy. Inliklik ni Lola sumbatan ni Daddy di salutsot ko itay. Ay. Amok nga damanan ni Mami kadagiti barkada na. Kanayo na tsak maputan di sa sangpat na. Tsak lang amin kayat ngagsakit tinakam ko. Kaputa siyak tumod lang di kakasi no masakitanak. Sana bale? Uray tatamat ni Daddy amang ipatpatag kanyak. Tinasaya at ipamay sakit din ti agbasa. Makamuditan no kamatandak manan dagiti polis. Gapo iti over speeding. Awan ba yung daya adrisi? Kimuyog kit din ka daya abren. Kasla nagpintas launay. Maranak lang ni Brent. Awagak gayam dagiti barkadak. Kasapulak unay ida. Maagawidak pa'y gibalay.
Ang mga naipulong nak ni Grandma kini Mami. Parpang. Sa tino nga tati pagawitak. Iti da ito nga oras, nakariingan ni Rosano. Ano, talan na. Sa anak beses mo. Isti mo, isa rin ko peti kotse, tapos ang pagkaka. Kasta, sana makadlaw. Hello, Parbangonan, awan ka pa lang. imianak iti bala iti barkada. Sa dino talaga tinapanami tinapalabas rabi. Apay, anyat pang panunutan, Rosano. Sana kadakas sa babae. Nimpagyan ka, sika nga tati makaitura namang lipot kanya. Maureen, malasangan ni Bernadette. Kaano ka ding agnakam ka? Nagawis, nagiti barkada, kat padasan mi ka na ti agkasino. Oh, anya ti problema? May saka nga ina. Imbes ko ma. Okay, may sakay na. Ngam saan na kasermonan? Aglalo kat makaturtur ka kon. Kayat mo, tayo dong parkulaan di kotse, tat namataya kon. Sa dintayan mo, sukurin ka. Di mo ipilit kag manehon o di mo kabalan. Agawid aklangan dyan ni daddy. Asida ka pagawidak. Namamuan ni Bernadette at di ka maturog dito palay. Ang mga ano niya ti panunutin na. Awan bibiyang ko. Anak ko lang ni Bernadette. Kalpasan ti panang ipasngay ko kan kuana. Intalag ko aminin kan ka ti responsibilidad, Rosano. Maawatam ka di dayta, ha? Asinsyagan naman mano masarong karang ka, Bernadette. Amo mo tama kumikom unay da ito'y lulom. Nakatadungatan ti kwartayo niya, Lolo. Nabakbak nang kayo lata. Namigat kayo ka din, Lolo. Makikitankan ka ta kami. Uri ang kapiaglangan. Sinapak launay ta sigurado kamadanong kapay. Rabi-gabi na no sumangsangpet ka. Oh, Daddy. Sinapay mo timay? May liwag nga ro di ti apogok, Maureen. Nasapa ka man na nakaring. Nagkape akla. Agdi ko sakton. Sa ay tuloy ko tumat lang ti maturog. Ay, nakawarwara ti kwarto ni Brian. Iwara na latan ti ulas na siguro no makariing. Kasla ka na yun nga agdardaras. Pati drawer ti lamisaan na nakalukat. Anya daytoy? Mami, anya ti kaag tayo dito'y kwarto. Apay daytoy, Brian. Agar-aramat ka iti drugs. Saan niyo pakibiyangan dita, Mami? Tumuwar kayo dito'y kwarto. Jakon maguston ti panang sumba-sumbat mo kanyak, Brian. Awanan ti respetom kanyak nga inam. Kunak arumuar kayo dito'y kwarto, Mami. Saan yun nga ulitan ti makibiyang kadagiti gamit ko? Saan? Sana ka rumwar. Masapol nga agsarita ta, Brian. At na masapol nga ilawlawag mo kanyak. Nangalaam ka dagita drugs. Mami, Kaano ka pa nga agar-aramat iti droga? Ha? sa anak nga adik, Mami. Impaidulin lang dagiti barkada. Saan nakapagulbutan? Amom ka di. Ano maduktalan dagiti pan nakabagiti lintag nga agar-aramat ka iti drugs kat mabalod ka, anak. Gustulan! Lumuwar kayo dito'y kwarto. No saan nakadengdenggan, Brian? Ni dadim ti makisaritaken ka. Saan mi nga ipalubos nga agbalin ka nga adik? Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Saan pa yan naulit ni Norman timay dito'y balay? Anya ka din tinagtungpalan ti saritaan da kiniator ni Flores. Ay patuludan ni Robert ka ni Norman ti pagbayad iti dagatatang. Siyang tinangbilin kan ko na, ano mabalin. Liklikan natin masansan apan nakipagkita kada kayo. Maawatag ti kahit masawen. Tatang, sa balit irantak no apay nga inawagan kayo. Ne. Kit,
Apay nga agsangit ka. Kumarkaro di problema ka ni Brian tatang. Ah, Nadugtalang nga day dultuli na droga iti kwarto na. anya? May nga adik ni Brian. Ay na, niyalakit din tinagtungpalan ti apo ko. Kakaisuna nga anak yun. Saan kami ang nagbaybayakan ni Robert tatang? Amo ka. Responsable kayo anak-anak. Katkasano garo din. Ni Robert kanu ti mangi pamuspusan. Tapno malapdan ti panagdroga ni Brian. Narigat nga agpaiso no may gumon iti droga ti anak yo. Nakabakbak nang ti asawam. Sa madadal ti masakbayan ti anak mo. Gapulaang iti droga. Saan ko nga ipalubos, tatang? Ay, kasari tayo kumalang na nasayaat ni Brian, anak. Bari nga dapat lang pagnaan ti pamagbaga kenkwad. Anya lakit din ti apo ko. Madama tayo amang mangan. Libro, isang sangwam. Palpalapsat lang iti mabaling adalan mi inton madamdama lola. Tapno adamay sumbat ko. Saan kayo kadi pa naruami ti apo ko yo, mama? Wan gayam, ni mami. Madamdama pa ya bumangon na dyan. Oh, kumusta gayam? Ti salon at mo? Nasaya at ma, daddy. Nalukay ti panagangis ko. Awan ti madya marikrik na kiti bagi. Tungpalem dagiti balakad ti Dr. Mo Bernadette. Saan ko akayat nga agsakit kay iti nakaro? Wan lola. Nalpasa ko. Sige ha, daddy, lola. Mapana kang tigusan? Panawan kayo pa ditoy. Mabalinta ti agkita manan inton madamdama Norman. Awan problema kadagiti akin kukway ti daga. Lalpas magtan ti pan nakasolve ti daga. Ilang panagbibinayad ti kurang. Nasaya at nung nakasagaran ti kwarta. Sige, sige. Bye. Maganatan ako na makaigamit ti dakkalagatan. San met a kompetensyaan da ya Norman dagiti negosyo dagiti agina Alyonarda. Ni Rosano da iti umawawag. Hello. Daddy, mabalin nga kita tayo dito opisina. Oh, napatagsagid diti bagam. Talaga, napatag daddy. At nanalawa abakan kaya daga iti asidag timol. Saan talaga tanga ilako? Ha? Inawagak ni daddy, inimalpas kami ngagsarita kan ni Archie, mama. Kumuyog ka nagiti stockholders ti Salva Group of Companies. Ka nagiti Board of Directors. Haapay ka no? Kan anya, ti pakay naigan ni Abalayan. At the proposal ti may sa kanagiti stockholder, may papanit ti pan nakapatakder ti Salva Center. Call center, ti kayat mo asawan, Rosano. Juan, mama. At danalawa abakan ti alote iti laudan ti shopping mall. Mapalin na pagpatakderan ti pastot na dyan. Amangan no am-am ni daddy ti akin kukway ti dadya daga. Nanginan samot unay ti panangilako da. Kan apay agumatang kapay. Nalawa pay lang itilikudan ti mall. Juan mat kadi ah. Saan ka di nga dapay ibagbaga ni Abalayan, amabalin amaarami da subdivision? Nakasaritak mat nga roda ni daddy. Amangan no adda ni ti dalan ng agturong ito eh. Uray di ibagbaga na alako adaga ti pagsaritaan minton. Kaano ka di ti isasangpet dagiti sanga ili? Tapno may reservada iti hotel kan iti restaurant. Iti dati weekend, plano kay pasar ni Bernadette. Nangam, adamat sumangpat asa nga ili.
No may panggap iti dadyada nga Rosano. Nadamag ko nga da kano nakagatang. Nagsayangan. Madagayam na kauna. Inublagnak mat din ni mamatan ng inakanuunay. Apay ka di. At the proposal ti may isang stockholder ti pan nakipatakder ti pasdag ti BPO. Agpaiso ti ko na ni mama. Nalawa pa iti likod ti mall. Wen, nalawa mat dayjay. Iti amyan na daya, nalawa pa dayjay. Asidag iti pagdakdiran ti kondominyo. Kailangan pagsaritaan tayo. Diyan na kunayo ide. Mabalin nga aramidan na subdivision. Noon niya ti kunam Rosano, pasyaran da na dyan lugar. Adayo ka di dyan dati. Oren, itong malpas mangal daw langin ko ma. No, ato pa'y daramidam, sige. Agsubliak no madam na ba? Napay lang amin papanak. Okay, dad. Sana nga rutan nga bayag, tabangan no makasinga. Ito'y lakit di tinaybaga iti ni Norman kanya na ilaknako ni Atty. Flores. Nalawa na ito'y ataga. Kasi naglang iti mall kan kaduma pa yapasdag ti negosyo na iti salpa. Nakabakbak ng dalauna yan. Anyan tungata ti makunada, inton maamwanda ti nagbaliwanen. Tibiyag ni Laura. Kita lang tibiyag. Sino ti mangipagarup? Ituloy kong timagna. Ang mga nuan dapay makadlaw kanyak, katagkatap da, nuan niyat aramidak ditoy. Nasakit pa lang ti ulok, mami. Talaga narigat ti mapuyatan. Oh, anyati ko na ni Rosano. Ni Bernadette nakalagip ken kay tay mangmangan kami. Kat, nasakit tinakam na kanya. Awan ka po na ngagsakit tinakam ni Bernadette ken ka. Ken may sapay, liklikli ka na masakitan tirik nana. Mga anak lamiit, sa akak digos. Barag malagna ang tiriknak. Kalpasan na, ituloy ko ti maturog. Sumrekat nga rin iti kwartok. Kagap-gapo ki jay opisina. Diyakon na uray ni dadim. Napanggayan ni Daddy di opisina. Apay ka no? Inawagan ni Rosano. Ada ka no pagsaritaan da. O sige. Uy, anya ti ramidak. Awan tagtaga rin ni Mami. Rumpang lahat. Taawan, ti makapawil kanya iti ramidak. Rabin, ngamawan pa ni Brian. Kanayon na madantanagan ang kadagiti aramidan. Supay kitin ti pakapuy-puyatak. Nung muna ta di nasumbatan na dagos ti awag. Anya aya, mami. Brian, sa dino ti ayan mo. Naimasan ti turog ni dadim. Ganda kayo. Apayasan kayo pelang naturo. Agawid ka kuman. Madama ti happy-happy mi kadagadi barkada. Saan akon nga ubi nga basit? Amiri ka dito'y, mami. Laglagi po niyo dayta. Patpatgan ka, anak ko. Diyak kaya tamay sagmak ka. Itala nga makakita kiti kastoy a lugar dadi. Anda sinang at tayo abantay, sakbay ang nakadanon tayo iti dati nakalawlawa daga. Bangkag samot na ito. No, madibila ba na yung bag dahil ang lugar, Rosano? Nabinta sa pagbalinan na subdivision. Mabalin pa iti mga rami diti rest house. Naitadoogan kan natayag akayo tinakaawis iti imatang ko. Mabalin na pangaramidan iti tree house. Eksakto.
Nalam di bang panunutat, iyo? Kailangan agbalin na problema. No, ipalubos ti gobyerno ang ma-develop ang subdivision dahil lugar. Nabayagan na nabaybayan da ito, yabang kage. Nakirang wino nakidit ti darom nito, Iso, amarigatan ng agbiag ti mula. Et, yakin ko kwa, iti da ito yada ka. Mayat ang mangilako. Mami, agmerienda tayo pay. Diyak na puutan ti sa sangpet mo, Bernadette. Nakaturog ak namin. Agmerienda ta ko na ang libro at kada notebook ta kasangsam. Agsaram-samak kabayatan ti panagbasak kadagi ti libro, mami. Naaros sakit ti maudi a klase mi. Anya ti kayat mo sa uniti dayta? Nauna anak ni Mia na nagsumbat. Kat, ipalubos mo may salangan nga mamirmiraot ti mga atiwan ka. Masirip at talaga ni Mian, mami. Namsana kag patio. Ag-make up akintong bigat. Apay ko mga mingag paatiw ka kadagita at tao. Asino da kumalaan? San abani? Ati, huwag tong manladay jay, mami. Uray at takay dito'y balay. Makumikom kayo lahat na, daddy. Nagbayag di pa nakisarita iti cellphone nyo. Ni Mr. Villones dahil dyan iha. Uy gayan, ipasyar ka kumainton Sabado ng adumat ti dumtang sa ngailit. Okay lang. Maawatin kayo, dad. Ipakada ko mapanak iti balay damian inton Sabado. Nanya tarami dami dyan. Agpiknik da ka na iti karayan. Sa kalpasan na, mapan kami to iti kalapaw di bangkag. Saan mo akapada ida, anak? Amok, daddy. Nagtawad aki dinamak ng unay a pamilya. Saan nga rot amamati ni Mea na kahit ko ti sumuro ti Jayanda? Namamuan na mamim kan lolam na ito agungat dalakit di. Kan timay sa apang panunutek. Salunot mo. Ikarit nga gan anadak, daddy. Awan ti daka sa mapasamak kanya. Malagi po gaya. Kadwayo ka di pa ito nga eman? Tsak lang, Ado ka numot nga minter aramidan na no bakasyon. Tapno, adda ka no pangalanay ti gastusan na nga gadal. Kamaudyanan na adan kanyak ti bingay ko. Iti dayjay ginatang dadaga. No dagijay nga ginati nagagatang. Adang takas ti kadakkel ang nabingay ko. Sikap lang ti kasapulan, Floro. Papay, isudalatan ti bumaknang. Ang pagkaluintun malam da Archie, mama. Sabtek iday ti airport. Apay ang masapula sa batang pailaang ida. Makaamon dagiti personality hotel ang mga sikaso kadakwada. Inkuyog na nagiti kakadwa tayo ang negosyante. Di mo ibaga nga iramraman nagpailaang. Saan na mama, siya akong ti makaam mo. Anya nga oras inton bigat ti panagmi-meeting tayo. Malam to siguron, naging kay tirabi. Kaya dan sapay tagpasyar. Nasaya at tunalpasan ni arkitek ti plano ti pasdeg. Kano amang rugi ti panagtrabaho da? O sige, ibagak tulatan ka ni Robert. Agsarita kayong tumatlaan. Awan pa'y nga minita. O sige, bye. Apay nga tangagpay sungawan pa'y ni Robert. Manmanula nga marabyan nga gawid. Mami, amang ano dilawon yung manan, anarabyan ang anagawid. Nasapakit din da ito ngay sa sangpet mo. Kasi kayo mo't amapuyatan, gapo kanyak. Mang rabiitan, barang dandanin sumangpet ni Dadim. Ngun nga agpaiso, mami. Itaman pa yan, narabyan.
Amang ano da napataga nakakumikuman na. Yak nga bisin, mami. Ngam ikarigatak timangan. Tapno makasangodak. Amang ano agsakit man ang tinakam nyo kanya. Saan nga sakit tinakam ko kan ka? Kapot tapat-pat gan ka unay, Brian. Apay nga imbawing mo ti Kotsem Rosano. Sa dino, ti papanab. At dala nakaawis iti imatang ko, mama. Mabiit lang. Talaga anagatang dan tinalawa alote ti lauden timol. At trabaho. Kitaan niyo, mama. Dakkel apas dek ti mapatagda. BPO building. No kaano laeng nga nagmi-meeting tayo kadagiti stockholders. Ti plano tayo amang patakder iti pastak. Apagopisinaan ti call center. At damat nakauna kada tayo. Talaga akas ta ti negosyo, mama. Napigsa ti kompetensya. Asidag launa ay dagiti pastak kadagiti negosyo tayo. Kasaritak ni abalayan. Tapay. Anya ti pakainayigan na. Saan aya apanggap mo kumaakasarita idi may panggap iti dayta? Kaya't ko kumaagatangan no ilako da. Ngam inublagdak mat. Diyakam mo nga. Nasaysayat lang ko manadyak imbaw inti kotse. Nakakita kayo manan iti pagpungtutan nyo. Mapantayo man langan. Sige, pagandari mo ti kotse. Awagak ni abalayan. Paaya pa kidya opisina. Masapul ang makasaritak iti daytoy abanag. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. At na patag ngay nasikaso kita'y awawagan na abalayan. Iso jak nasangot imay iti opisina yo. Dito ilangan balayo ti mayak. Malagip mo pa'y, akayat nakakumaakasarita ni Rosano, may panggap itinalawa alote iti laudan ti shopping mall. Pagpatakdaran damat gayam iti call center day jay. Wan, nakita kiti na minsan na limbaba sa kajay. Iso anay baga ka na kayo, analakon da jada ka. Numabalin, jak kayat nga adu ti tumagdara makalapan mi a negosyo. Gagangay day ta ti negosyo. Gan may sa nabagnang kayo na balayan. Nagsasaritaan pa'y laeng ti board of director ti Salva Group of Companies day ta negosyo. At dan nakauna, kada kami. Natural. San lang da kayo ti makapanono ti tigasta. Ket manggapon a dumuras da ito nga ili ti San Cristobal. Kitamangan, no iti masungad nga aldaw ket agbalinan na syudad. Nang ko tinagsaritaan nyo kay ni Mami Leonarda itay, dati. Tsak na kinaya tinakipiyang. Pabasulan na kayon samatan. Anya kumatibasol ko. Gamalod sa launa yan, day bakal. Ahinti aglang iti daga, Maurina. Saan ko ako ti mapatagdara basta. Anya ti kayat yung sa uwan iti dayta. Da kayo ka di tinangyahente, iti nakagatang iti dayjay adaga. Ne, saan? Kuya daw kayo, no sinikaapan nyo ita. Laglagi pa nyo, asaan lang adarusan o kan mamilyon na dati kinalaban nyo no bilang. Anya ti sasawam. Amang ano, dakdakal matkit di, tinaganan siya yo. Nasino ko magkayam ti akin ko, kaya ti dayjay mabangbangon na pasda. Adya ka mo. Saan ko ngam amo takin ko ka? Nalpas. Agyaman tamasan sana na makasangpat kay ti kastoy nga oras, Brian. Itultuloy mo dayta. Ngam ni daddy mo ti marabrab yan. Ado nga ti pakakumikuman na unay. Mami, amo yun no apay ang masapsapak asumang sampat. Kagurak dagiti barkadak. Taapay! Nagsubang kami kina Jet. Kat isu, ti kanunungan da.
Ay, kat nasingit kayo ka ni Jet. Day di may isang armak. Inagaw ti may sa kamang ti kalablaban mi agang. Sa nila isa, karibalan nakmanan ni Jet. Saan ko maababae ti pagsubangan niyo nga agbabarkada? Amang ano dahi tapay ti pakay sagmakam. Saan kayo pigama nakaturog, Lola? Aday, pakita kata kayo. Anya day ta, Bernadette. Kitaan niyo dahil drawing ko. Nagmayatan niya. Napinta sa balay iti tuktok ti bantay amatan nawagan ti si bubukal a San Cristobal. Sa pulin niyo dita dagiti pasdak ti negosyo ti Salva Group of Companies. Nalaing kagayam nga ag-drawing. Napintas. Agam, nangalaam ti ideyam anang drawing iti daytoy. Awan, napanunot ko lang, Lola. Kita mo yun? Kabayatan nga ito drawing ko dayta. Kasla may taytayog ti bagik. Panagriknak. Kasla si daga ko iti langit. Anyamot ayat ay tangay bagbagang Bernadette. Sumrek kan iti kwarto. Namaturog kan. Rabiin. Lola, ni Mami. Saan tayo nakasango anang rabii? Anya nga tanga oras na magkasangpat manan. Diyak ka mo. Sige. Sumrek kan iti kwarto. Slawan bibiyang ni Lola. Ngora niya tiraramidan ni Mami. Manipot iti ubinga. Ni Daddy lang kada panawan na kanya. Ure makumikom una iti trabaho na. Nam ni Mami? Ay, dagiti lang parkada na tinapatagkan ko na. Tsak marik na nga ta inak. Sanak nga ta nga anak. Nangag ko nga miniti namin sa napanagsubang ta. At tan sa pagsilsilosan ni Mami. Angam, nasingpatmat ni Daddy. Namwa ko na sino tinakagatang iti dadya at taga mama. Norman Regis. Nabayag ka na nagtrabaho iti Amerika. Bak nang nga rood no kasta. Dakalakit di tinaurnong na iti panagtrabaho na iti. Iti pagsidawak. Noon niya tinakapanunutan na ngagnegosyo dito San Cristobal. Saan nga ta? Anapagawit tay ta anormal. Ang mga noad da dagiti illegal a negosyo na. Diyak masong batang dati mama. Diyak pa'y nakikita dahil dyan normal. Kaya't ko amam-am mo day anormal. Anyat pang pagapan nyo. Ang mga numay salaang nga impostor day dya tao. Diyak kayat aday dya timang dadaal kadagiti negosyo tayo. Day tama timbaga ni Norman kanyak tatang. Da kami tiad-adangag sarsarita, tama kumikom launay ni Robert. Nagado nga na negosyo na. Sa nagnegosyo pa lang ito Pilipinas. Siyak tinakapanunot iti day tatang. Numabalin la ko maayawid ko ni Brian dita. Parang mapagbaliw ko. Kat, kumusta gaya man ti apo ko? Masapsapa mata na sumangsang tatang. Likliklikan na dagiti barkada na. Tanda ka no saan daan nagkikinaawatan. Ay kat, napintas ko maadamag na ita. Amok na niya ti pampanunutan niyo tatang. Day tama ti pagdanagak. Sapay ko mata saan ang mapasama. At no kuma makasarita ti Brian. Ibagaktukan ko na tatang. Bayan nyo, iranak to ti umawag inton adda ni Brian dito'y balay. Tapno makapagsarita kayo.
kumatiil bagak ni Lolo. Awan amo kapag saritaan mi. Saan nakapahinga min anak kita? Uray apagbit lang nga makasarita na ka. Amang ano saan kami agkinawatan. Gaya mami. Sa balin dagiti barkadak. Ken adda na amok akorsunadak launay. Talaga asan kayo na nagkikinnaawatan kadagiti sigod na barkadam? Awanan ti bibiyan ko kadakwada, mami. Kasladyak amo-amo ida na makitkitak. Gapulaang iti babae. Agam, nasaya at mat. Nuliklikam idan tapno saan ka may sagmak. Baybayan ka kumalatan ka dagiti aramida. Ngam ni Bernadette ti pampanunutak. Apay, anya timbagbagat ti anak mo may panggap kanya. Anak ta. Saan nga agtibtimag? Ngam mabali na pampanunutan na. Saan mo amadenden na? Amang ano niya ti ibungan ay takin ko na. Ulit ka di man ang timbagakan karo sa ano? Naimbag pa ito ni Bernadette. Tamasaknan ka launay kan ko ana. Tila ang anak ta tinapatagkan ka. Sana po nureta. Ay ayatan ka. Amo ka kinaulbod dahi tanga ibagpagam. Di na ko man pasakitan pa eh. No di mo marik na ti panagayat ko ken ka. Sana siya kayan ti problema. Wan! Basol ko amin. Sakta yan ti problema. Oh, anya pa ti kayat mo, Rosano. Agkalma ka kuma. Diyak kahit amang ni Bernadette ti panagsubang ta. Mami, intiplan ka itigatas yun. Imbaga ka din na itimplan na kitigatas. Panawan na. Kaya't ko tiyag may maysa. Nangag ko ti pa nagsangit yun. Kabayatan ti pa nagsubang yun kini daddy. Kat? Amam ka di asika tiga po na? Huh? Naimbagpaykan ka. Iparparik na natin nalaos a panang ipatagnakan ka. Ipapaayan na ka iti panawan. Idinto ta siya? Oh, patpat ganatan ni daddy. Pangasin. Rumar ka dito eh. Rumar ka! Sige, mami. Patpatkan kayo. Patkan kayo kini daddy. Nagkupit man. Panagas ko. Sana. Tsaki palubo sa mata ni mo tawag. Kagasyanta ko. Diyos ko. Gusto, daddy. Nalukayan ti panaghangas ko. Sumrag ka dito opisina yo. Amok nga ito ti agur uray at trabaho yo. Oh. Sana pampanunutan ni mami ama kapadagas iti salon at mo ti panang paspasakit na kin ka. Saan niyo kumakagura ni mami? Daddy, tsak kaya't ngagsubang kayo. Gapo kanyak. Tsak kaya't panunutan na anapatpatagag kada kayo. Ngam ni mami. Saan ko marumbang ibaganakin ka na siya? Saan niyo kati apatpat ka ni mami? Daddy? Anak, Apay, dad. sana po no, ajak ay ayatan ni mami. Awan nagtamtudakin ko na. Ala, umay ka. Itulog ka ni pagadalan niyo. Kay rugrugi lang ti pan nakapatakder ti kondominium. Narugyan man gay man ti barwapas det ti negosyo, abalayan. Inton malpas da ijay. Ijay ton nga opisina ni Rosano. Kan ada na ituding a conference room na agmi-meeting dagiti stockholders. Nakalapas det ti negosyo nga ro ti patakderen nyo, abalayan. Malagip ko gaya. Nakitkitak gaya man dayay a Norman Reyes. Iti simangbet dito'y San Cristobal. Nag-check-in gaya iti hotel. Interesado ka talaga mga mo iti kinatao na yan, Norman, abalayan. Saan at taga dito'y?
Ngem ti pakas daawak, no apay anapili na ti agnegosyo ditoy. Dahil ti jak maawatan. May sa negosyante akaskin kabalayan. Siyempre, gagangay akita ti may sa negosyante tinasaya ta lugar pagpatakdiran na iti negosyo na. Nang runa, ket makitan ti tuturas ti San Cristobal ket posible nga iti san na babayag. Agbalinda ito ya syudad. Ngem awan am muna ditoy. Kasano anakita na dahil adaga? Mabali na nagdamdamag. Wenno sana da nakasarita ng ahente. Maduktalak tumatlaang ti pudno abalayan. Abalayan, saan mo na problema dayta? Natural iti may sa tao a bumirok mat iti pagsayatan na. Saan mo kuma abukbukudan ti grasya? Ay, nalpasan ti panakasiminto ti maikadwa akad saran da iti balay ni Lora. Nalawa sa dua akad saran. Ito'y lang pagtaktak tirak. Matanawagan ti si Bubukela San Cristobal. Tay-chay, titurod. Nakalanglang to na. Malagip ko tinagsaritan may kininorman. Nagkita da kanon kini Mrs. Salva. Angam kas nagtulagan da kini Lora. Ni Norman ti agparang akin kukwa iti pasdag ti negosyo apatak derenda iti asideg ti mall. Dahil dati yung bagak ni Daddy, Lola. Saan na ko manasalangadan ni Mami? Tsakat ngagsubang dagiti dadakkel ko kapukanyak. Nagpakita ka kumay ti Dr. Bernadette. Kuyugan kain ton bigat. Uray sa anin, Lola. Nasaya at matantiriknag. Kan adatom tumarak nga agas. Uray da kayo, Lola. Saan niyo kumanyongtan ni Mami? Baiamon day ta. Nasingat kayo kini Mami. Tsakat may ramraman kayo akagura na. Aywan kaya mapok. Agkikita kayo kadipay laang kadagijay nakurapay ka eskwelaam. Anya tinagan na itayan. May ankan eman, Lola. Saan narumbang amakipulapol ka kadagijay at tao? Mabigbig ti kaamaan tayo iti alta sosyedad. Ti pamilya tayo, ti maibilang ang kabaknangan dito'y San Cristobal, Lola. Iso dagiti anak, dagiti pada tayo ababak ng ti kalangan mo. Lola, agpapada tayo nga dakarbangan nga agbyag. Awan ti dakes na, no makigaya magkatakwada. Bernadette, Nasisingpat da, Lola. jak masupiat ni Bernadette. Agpada ti ugali da kinerusano. Nasidag ti rignada kadagiti nakurapay. Maririmbo ka na kiti da ito'y anamuak. Itay pa'y nga awagak ni Brian ngam saan nakasungsong batan. Nay sungsong manan kadagiti baro abarkada na. Nakarakaro pa'y. Sandak lakit din ngayong gaan nga awagan, Mami. Kinakatawaan dakdagit barkadak. Brian, adarum ba nga pagsaritaan ta? Manmanugaya masumrag kay ti pagadalan. Asino ti agkunay ti dayta, Mami? Pinadpadakas daklaki di dagiti sigod a barkadak. Aglalo day ajet. Saan mo apabasulan dagiti sigod a barkadam? Apay nagulbod ka kanyak, Brian. Apay nga isakit yu dagiti a barkadak, Mami. Ad dapat yun yu ida. Ngam itisyak nga anak yu. Saan adagiti barkadam tinakamuak? Himpaay mi amin akayat mo.
Uray ka sa no ti kinabak nang ni dadim. No kastoy nga awan patag ti adal kan ka. Mami, saan nga itati pa nagsarita tayo? Kan saan yun nga ibagapay kini daddy? Saan ang mabalin at di na mamuanda ito'y, Brian? Makamu kayo. Dita kayo. Alabasan na iti aramidan ni Brian. Inaramid ko mat-amin akabalak. Saan na kun nga'y pangpangag ti anak ko? At ito'y kaniti kasukat ti amin asagsag ka pag akinanapay. Diyos ko, awan ti ampo ka nagpasulag. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Malaksid ka ni Auntie Wilma. Awan sa mali apang ibagak iti daytoy amarikrik na tatang. Ay, anyan lakit nga mina ni Brian na ya. Amok anasayat kayo anaganak ni Robert. Pudno day tatatang. Uray makumikom ni Robert kadagiti ado ang negosyo na. Adalat na panawon na kada kami nga agina. Aglalo ka ni Brian. Saan ka mawanaan itinamnama, anak? Sapay la ko ma. Tagbaliw tumot lang ni Brian, tatang. Saan kami ang mamingga ka ni Robert? Diyak ipalubos adakas ti pagtungpalan ti anak ko. Nalabsan mi kini Maureen itay ti project site iti mabangbangon a pasdag ti negosyo dahi a Norma. Ado ti karpentero ng trabaho. Uri ti pasdag iti call center. Naparandas ti panagtrabaho da. Rumbang laang. Saan tayo nga ipalubos nga unaan na tayo dayjay nga impostor? Talaga ang makikompetensiyada. Kat, saan ka, amadanagan? Relax kayo lang, mama. Napigsa ti kumpanya tayo. Ipalubos aya dagiti stockholders ang maabak tayo. Baknang dagiti ang negosyante. Kikit dito red dayjay a Norman amang kompetensya kada tayo. Talaga kasta ti negosyante, mama. Kaya ta sa wanday ta. Napintas ti taray ti negosyo dito San Cristobal. No napigsa ti kompetensya, saya atan tayo latamat ti serbisyo tayo. Napartag dagiti karpintero nga trabaho iti day tapas dak negosyo ni Norman. Aldaw rabi iti panagtrabaho da. Ngamasan mo da pa ate ni Leonardo. Nagsasaruno ti panakabangon ti pasdak negosyo da. Kasla makikita kon ti dakkel a panagkompetensya dagitoy a negosyante. Call center pa ilaan day chay, mami. Kasano na danto pa'y sabali ang makapanunot nga patakder iti sabali manan na subdivision. Anya taramidan yun no bilang? Maureen, Saan nyo malabdan ti kayat dagiti negosyante? Gusto ni Rosano. Relax kayo lang. ay, makagura at launa iti dayjay a Norman. May saag kang ganaat. Maawatak mat kititirik na yun. Malagip ko man ni Laura. Makaguraak iti damok ang makita. Takayan ayat mo't gayam ni Rosano. Kada mga nadakayata sa wanday ta amarikrik na yun. Simangpat kayo gayaman, mami. Ang mga namadamdamalaang, sumangpat matanda dati kan lola. Kaya kayo mang rabi yan? Mang rabi kalatan. Saan nagpaya mabisin? Ang mga narabinto na makasangpat ni dati. Dan sa meeting dahil opisina. Urayan kayo lat idan, mami. Apag isum to, makay na nakayon. Agdi ko sa klabiit, sakto agin na na.
Ang mga normal tumanan ni Mami yung tumatandama. Awagak man kiti ni Tati. Nadamitin ka. Uray mang rabiyak tulatan. Ngamin, uray ni Lola. Awan pa eh. Hello, Bernadette. Nakasangpot ka katid? Itay pa nga tak iti balay, Daddy. Si mangpatmatan ni Mami. Ngam simra kadagos iti siled na. Numabisin ka. Saan na kun nga Orion? Ni Lolam? Awan pa ni Lola. Ada ka di meeting yun, Daddy? Well, simangpot kami itay malam lang itidado mga stockholders. Ang mga nurabiinton na makasangputan. Agarami taklang iti assignment ko. Uray madamdaman amang rabiak. Barang adanton ni Lola. Husto ni Rosano, abalayan. Gagangay lang na tayo tinegosyo. Sa nabali, nakaramot kayon. Amuyo, nanya di kurang. Anya day ta, balayan. Nagadun tinagduduma negosyo dito sa San Cristobal. Awan sa tinegosyante ang makapanunod ng negosyo di Factoria. Napintas day ta na panunot mo. Pudno day ta. Isingasin kuntuman kini Rosano. No adto ti pagtrabahuan dagiti tao. Ano ti kwartadang igatang da iti uray anya akasapulan da. Adu ti babak nang iti probinsya. Iso adu po plat na dagiti tao iti mall. Urayam kadipay nga damakauna amang bangon iti Factoria. San lang nga madanag iti tao iti pagtrabahuan. Dakkel pa iti kanansya. Talaga nga ikan na kiti pagpampanunuta kabalayan. Mala, mangantaman pa ila. Oh, Daddy, ada kayo kaya man? Talaga narabyan kayo? Napahot nga min ti panagsasarita mi kadag ti stockholders. Napatag ti nagsasaritaan mi. O sika, apaya siriring ka pala nga anak. Ado nga min tinaramit ko, Daddy. Agmay-maysa ka ng rabi. Nabit pa si mangpat ni Lola. Nang rabi ka nun iti restaurant. Kat ni mami, Jack nadlo arim mo, Daddy. Saan kayo katipasong mo na kiti sila diyo? saan pa nagdiretso ak dito kwarton. Tama nga no inuray nak akasangom amang rabi. Dandani, Daddy. Nakaturturog ako. O sige, sumray kak matan iti kwarto mi kani mami. Ora siya, makaturo kak matan. Labanog kak nga mi. Inakgaya makitsinda ang masapa. Urayin ton malaman ang mapanak iti away. Anipod na patakder ti mol dagiti salba. Sa anak paya nakapanitay. Anak ko mga minti arami dagitay. Ay, alagip ko kiti ni Brian. Kanon to nga tangag nakam ti apukok. Ay, nabaknang ti amana. Ang amnukasta ti na amo nga ipatig ti adan. Anya nga iti pagtungpalan ti biyag. Dahil iti nagsasaritaan mi kadag iti stockholders akin ang meeting ko iti rabi, mama. Masapol nga adalan tayo anaimbag. Noon ti Factoria akasaya ata na may pangon diti lugar tayo. Nasaya at man, na napanunot yun da Amang ano ada makauna kada kayo. Dayjay man nga tanan normal, ti kabutan nyo.
Daddy? Mommy? Lola, good morning. Good morning, anak. Good morning, Bernadette. Naladaw ka man na nakaring, ita. Nagpuyat ka man nga tayo dirabin. Nagadong amin tiraramidat, mami. Sige, mamigat ka. Nalpasa ko. Ejay katitig na ka ni Norman Reyes? Oh, gwapo. Natayag. Kaslag lang nga, mistiso Amerikano. Sansak naglang abak na. Awan nga ta, ipos da ita. Amangan na maklatulangan da Rosano kan Mami Leonarda. Amangan, no saan lang aday ta ti makapanunot ngag negosyo dito eh. Attorney Flores. Nakalaglakay mo din tila nga malipyo. Ngamawan pa'y naglupusan ti biyag mo. Nakura payak. Ngumsana ka manglanglangan ang mga. Ganti na patag. Awan ti mabadbad ka. Akalintigan tinaduma. Nakarit ka sumungsungbat. Kaslad na pagpampanakal mo. Sinong batak lang dagitim bagayo, Attorney Flores. Katpudno matikunak. Awan ti gundawaya. Nakarit ka lata. Panawang kamanlangan. Apay ngamin at tinutupan nyo ni Attorney Flores, tatang. Kaslamat tan adda amoyo iti kinasikap na. Ay, sana ko na nakapagtupal, anak. Tinagibasit, nak. Kaputan ako rapayak ka, no? Anya nga ron tinaganab, yo. Mami, ni dali ka di data kasarsari tayo. Saan? Nilolom nga alipyo ija Pilipinas. Ay, ni Brian ka di na ita, anak. Ay, kasalitak man, wala pagbiit lang. Ama Brian, kasarita na kakano ni Lolom. Anya ko matibagak. Uray apagbiit laang kano. O, ato iti telepono. Hello? Ay, na, Brian, na folk. Ay, kumusta ka? Nasayat lang, lolo. Da kayo dita Pilipinas. Napintas ka di dita? Ay, wait. Ay, mayat man. Agam, napimpintas lata dita Amerika. Apaw, agsingsingpet kawan. Di mo kumaika, iti pagsakitan tinakam, nagiti dadakil mo, nang runakin ni mamang mo. Sige, lolo. Bye. Dahito ito telepono, mami. Brian, papanamanan. Sana kun nga intaltalat ni Brian, tatang. Apay nga mi na kinasarita yo da di alakay. No siyak lang at ati nakasarita na pakon. San ba yan nagbaliw na diyang alipyo? Awan mabalbalin na ngam nakarit. Kat da dyan Lora. Saan nyo ka di nagsaritaan? Diyak na lagip. Awan ti damag, may papanit ti anak na. No si bibiyag pa lang, kat adan asawa na. Amangan no nakurkura pa yun, tibiyag na ita. Sigurado lagi din ita. No pa'y dadal na. Nga mamangan no saan na anausar. Dayta, ti pagbanagan dagiti nakurapay ng ambisyosa. Aging gayta, jak pala nalipatan ti amin. Sana na ita ti pagpungtutam. Madadal-dal daw mo. Daddy, naglaw ko asa na kaya tamangag ni Mami ti pagsarsaritaan dakin ni Lolo. Kasla makaungat da adwa. Nay magtasan ka, anak ibyan. No saan dak ngay ramraman, sana ka makibalaot, Daddy. Kapapain kin ni Lolo. Ngam ti pagawatak. Kasla da kagurat, ha? Wala. Saan na naday tati pakariribo ka, manak? Wan, Daddy. Napatpatag di pa nagadal ko panunutak. Wingayan.
Kumusta nagtigagayim mo? Aglaloy ti dadya amean. Apagbait lang nga makasarsarita kida, Daddy. Agpapada kami ngamin ama kumikom. Awan pa ni Maureen. Kadua naman nga tanag ti barkada na. Awagak man kati. Nunadto ma, kaguranak mo singaag. Ngam nabaybay akmetlatan. Panunutan na nga awan patig na kanyak. Tawan bibiyang ko kinukuhana. Hello, Rosano. Mahilig ka ka di kanyak? Ato, tinapipintas nga empleyada iti mall. Mabalino pa iti agpili ka dagiti turista naka-check-in iti hotel. Agtengan ti Rabi, ayan mon. Kaduak dagiti barkada. Ada kami iti casino. Agsugsugal kan. Paglingringayan lang. No dadto ma, agmamadyong kami. Yang pinadas mi man, ti umay iti casino. Agpadatan ka ni dati ama nagkasino. O sige, Sigurado ak. Pagsubangan mi mananda ito no dilaw ak. Las ka na madadaal dag ito'y. Urayak lang, kintayag iti pa nakakita kiti na ito'y nakaado a droga, nakalambang iti kwarto ni Brian. Adik, santi anak mo. Kasanong ti masakbayan na. Brian, apay asaan nakadengdenggan. Mami, Anda ni Brian, nakibiyangan nyo ka di manan ti kwarto? Dagiti droga. naskita na nagtaal dag ito'y Brian. Sakbay nga agbalin kanan, anay nga adik. Saan? Saan amabalin? Brian, aramidak na ito'y tadyak kayat na may sagmakanak ko. Madataal ti masakbayam no may gumon kay ti droga. Ngamjak ko kwa dagita a drugs, mami. Impaidulin dalang kanyak. Day taman ang tirason mo, idi. Pagsaritaan miya na imbag ka ni dadim da ito'y. Nunas ka na paagasan da ka iti rehabilitation center. Aramidan mi. Saan, mami? Sa anak nga adik. No saan ka nga adik? Apay anagado a drugs ti dulin mo iti kwartom. No di ka may suro. Day to'y ti aramidan mi ka ni dadim. I hate you, mami. Brian! Kaguran ako ni Brian. Mabutang akon kadag iti aramidan ti anak ko. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Kaslat na natlaw ko. Nabayag nga minan na yaknag na rito eh. Nagdagaya mapatpatak der abalay. Iti dahil pas at tibantay. Ganda ni Payan Malpas. Ni maurin to'y mawawag. Hindi nga tatibagal. Hello? hello daddy. Sa dino tayan nyo. Itay pa yung ura kada kayo diti balay. Adda na panak. Ket mapanak iti balay da Atty. de la Cruz. Amok na taman ng tiran tayo kini Atty. de la Cruz. Na kayo kadya talaga tinmalaa, ha? Hindi. Inidap na batan. Ti balay. Na may patpatakter. Akim balay nga ta. Apay aditapay tinapanunot na anag balaya. Tinalasin ko ti kutsi niya, Atty. Flores. Ano nga tati aramida na ijay? Nadlaw na nga taan, ti mabangpango na balay,
iti daytoy apaset. Ket pampanunutin na asino takin kuka. Saan dalakid di amamati amakabalay ni Laura iti kastoy akadakkel. Bernadette na ito eh. Nakalagip man ng mawag. Hello, anak. Magkalpas ti klasik, Daddy. Madama ti pa nagbasa kiti libro, kita nalagip kayong awagan. Nasapa kayo may dito opisina. Saan ka nakasarita? Uray di rabi Saan tayo nagsarita? Tsak na puutan ti sa sangbatyo. Agteng nga ngamin tirabi hindi malpas ni meeting me. Nasapa nagrein kayo, Dad. Narigat ti biyag ti negosyante niya. Ha? Inton masangok. Ipasyar ka. Kadwa tayo kuma ni Mami, tapno naragragsak. Sige nga, Rodan. Amang ano kasi nga kayo, Daddy. Okay, anak. Agan-anad ka. Bye. Oh. Nagdwa-dwa ak. No manugot ni Maureen na makikuyog kata kami kan ni Bernadette nga pasya. Rosana. Inkarit kan ni Bernadette nga pasyar kuntuin tun sa anak ama kumikom. Kinid daw na, akadwada ka nga pasyar. Apa yung ramraman dak? Doa kayo lang ang agtimpinatag. Narunakan ka, Rosan. Saan nakapagan ano? Tsak kaya't ngagsubang tama rin. Mabis lang. Saan ka magnagsubsubang? Ibagbagak lang tipot no. Amok! Saan na nga'y ayatan, Rosana? Sana ka napatagkan ka. Nilang Bernadette, tinapatagkan ka. Saan mo kumang ibagbagareta? Lumanghag na ka ni Bernadette. Masakitan lakit di. Kita, tilangrik na ti anak mo tinapatagkan ka. Ingam siyak. Maureen, isardeg mo kuman ti panagin inom mo. Rosana, saan nakapawilan iti kayat kong aramidan? Agpakpakasiak. Uray maminsan lang. Okay, kita ito. Ngam Jack may pasigurado. Ang mga nukala at ngamin nga agawis dagiti barkada. Nakakita ka lang iti mabangbango na balay. Kasla mas daaw kaunay na balayan. Non niya iti nakapampanunutan daking balay. Ngay pa tinagpatakderan na. Nga masino nga tatakin ko ka. Apaya siya ti pagdamagam. Anya kumatiam mo. Sana basta baknang takim balay tinayjay. Talaga baknang. Agarabit na pa iti kalsada mapanidjay. Manipod iti National Highway. Siyempre, baknang takin kukwa. Saan amaaramid tinakurapay? Talagang masasinson ti San Cristobal tumadadon ti baknang. Ngam, awan to ti makaartap iti kinabaknang me. Uwa na balayang, gaputa na kayon ti makunakabaknagan a negosyante dito San Cristobal. Impatulod kanyak ni Norman, ti kao dyan aladawan ti may patpatakdar apasdak negosyo iti asidag ti business center dagiti Salva, tatang. Nalawag na nga tugayan ti plano na iti abalay. Impakita na kanya iti impasyar na iti may sa apanganan ti maul iti Salva. Nasayat man no impasyar na kayo ni Norman tapno makaaliwaksay kayo. Awan ka diti amamuyo, nakakita kada kayo. Awan iti panagpunag. Naglawa na iti amo. Uray nga't agmalmalam ka amang pasyar. Nakabakbak ng dalauna yan. Saan ka di na istorya ni Norman ken ka nga agpada kayo kadag iti Salva ang nagpatakder iti kaste apastek?
Agpada kayo itinegosyo. Amok, tatang. Nalabit naira na lang nga nagpada ti plano. Ang saan aday tati pakasikurak? Wan gayam, kumusta ang ti apo ko? Saan pa simbang pet? Isuan na ngayab ni Robert iti kadwa na amang sapul kan kwa na. Ay na, saan natanag nak? Apa ni Robert, ti mismo amang sapul iti anak yo. Ano mo ti mabalin na ang dana? Kasta ti kinapatag ni Brian ka ni Robert, tatang. Nagtulagan mi amang bayad kami iti detective amang surot iti amin at ignay na. Nasayaan no kasta, anak. Nakagura kanyak ni Brian, idi pinuurak na iti lamlamang na droga. Pinilit ni Robert nga ipakitak iti doktor. Nagpositive nga droga. Padaras lagi di amalbas na itapas. Nagado ti trabaho. Daw kan rabi iti panagtrabaho da balayan. Nagsasaritaan dagiti stockholders ti panakaidaras ti panakalpas ti pastek. Adapay ngamin sumaruno a project ti korporasyon. Ni Mauri hindi nakamuha kiti da itabalayan. Katadapay ka no mapatak dara bagtorya. Anyaman na klase ti negosyo, kasapulan dagiti umili dito'y lugar tayo. Saan mi apalabsen? Bagnang kailaw na yan, nabalayan. Rumang laang. Kayat ko, amabigbig, ada kami asalba, ti kabaknang. Inkarit ka ni Bernadette nga pasyar kuntuin tun sa anak ama kumikom. Kinid daw na, akadwada kang nagpasyar. Apay nga ramraman dak. Doa kayo lang ang agpimpinatag. Narunakan ka, Rosano. Saan nakapakan ano? Tsak kaya't ngagsubang tamaw rin. Mabis lang. Saan ka magnagsubsubang? Ibagbagak lang tipot no. Amok! Saan na nga'y ayatan, Rosano? Sana ka napatagkan ka. Nilang Bernadette, tinapatagkan ka. Saan mo kumang ibagbagareta? Lumanghag na ka ni Bernadette. Masakitan lakit di. Kita, dilang rik na ti anak mo tinapatagkan ka. Ingam siyak. Maureen, isardag mo kuman ti panagin inom mo. Rosana, saan nakapawilan iti kayat kong aramidan? Agpakpakasiak. Oray maminsan lang. Okay, kita ito. Ngam Jack may pasigurado. Ay, asig nagkakangato apasdag ti negosyo ti masarakan iti na ito lugar. Kalpasan ti agdwapulo na tawen. Naglulupos na namin pinsan ti San Cristobal. Kas iti pasdag ti negosyo ni Laura ngagparparang an enorman ti akin kuka. Dandani maten malpas. Kas iti pasdag negosyo dagiti salba. Dayjay na nga to pasdag. Kondominium ka no? Damag ko. Adwanti subdivision dagiti salba. Maragsakan nak, tada ka dito'y balaya po. Nakapimpintas ka matan. Napintas mo magayam ni Daddy no babae niya. Pilya ka niya. Gwapo ni dadim. Kaing ingas mo ngagpaiso. Ngam natawid mo,
Ipanagmatmata ni mamim. Kung nangarod dagiti gagayam ko, idinabiit pa'y anak kapulapol dak. Naungot ka na dagiti matak. Di mo ibagbagaday ta ka ni mamim. Talaga asaan? Agpa-share kami to kadadadi kan mami. Naragragsak ko man o kadwada ka kin ni Lola. Day talaga yung manumadlangan. Sige. Ited ko ti kundaway, tapno mapagustuhan ka, apo. Ada napintas nga ipadamag ko kada kayo kin na daddy, mami. Lola, imanugot ni Lolo Floro, akadwa tayong tungag pasyar. Kaano ka di dayta, Bernadette? Diyak pa mo teksaktong daw, mama. Nagkariak namin ka ni Bernadette. Sigurado pa ya sa anak ka makumikom. Kita ang magpaiso. Ang mga nukalaat nga adamiting yo. Tadintukat mapa ay tirik na ni Bernadette. Daddy, agi na kayo mat. Among mati ni Daddy Bernadette, nakapagpatiglaunay kan kwa nati oras na. Kabailan day ta ni Daddy. Saan ka di, Dad? Nonyatin ka rin. Tong palay. Nalpasa ko na nangan. Sige, ituloy yung sa sarita. Masuronak. Ano ka ni Bernadette lang tinapatag katakwata? Pinanaw mo ni Bernadette. Kasano na mo madakit oy? Ni Bernadette kinakadlaw iti kaawan mo. Makasingak lang itinaragsa kapag nagsasarita yo, iswapid manawak. Aging kakadi dito'y. Kaginom tinto naram. Mabalin ka di. Saan nakapakibibiangan? Baybay anak lang iti araramidag. Imay tayo dito'y tapno maipayanta iti panawan ni Bernadette. Ora iti dayto'y lang aguntaway. At ado ti panaglang ay mo akadom nagiti barkadam. Subliamon da Bernadette. Sumaranok to. Morin. Ang mga numadlaw ni Bernadette anak kainom ka. Nakapigpigsan ti hangin kan todo. Kapilitan nga isardeng ko ti kotse. Nasapulan gatan ni Robert ti anak. Ni Brian ti awakak. Adit, agrilingan ti cellphone na. Sapay ko matasong batan nak. Hello, Mami. Binabantayan dak lagarudan ka dagiti detektiv yun. Awak kayo pa'y ngawak. Nakapigpig sa titudo kan angin. Agawid ka kuman. Kadwag dagiti barkada. Naimbag ta saan da kami nasurutan dagiti detektiv. Namuna ta tapaltog dagiti barkada. Anya? Brian! Brian! Saan ako na sinumbatan ni Brian? Ada ka no paltog dagiti barkada na? Ay, kumarkaro na talaga ni Brian. Awagak ti may sa detective amang sursurot ka ni Brian. At damot gayam dagiti detektiv na binayadan niyo amang surot kini Brian. Apay arimwar ka pa ilaeng anang sapul ken kuana. Awatan niyo kung matirik na kagasmay sa nga inatatang. Angem, nayara na, ngagbagbag yung gayam dita. Kasanon, wadadakis ang mapasamakin ka. Maririmpo ka naglauna yan. Diyak may kitin ang mo ti aramidag. Ada ka no paltog dagiti barkada ni Brian. Ay, anya, ay, apay, panggap na ka diti makipinaltog ka dagiti detektiv amang sursurot ka na kwada. Day tangar din ang putingag. Ina, akit na yung baga, ta nakaawit ka mutlangan, di tabalayaw. Inawagak ti may isa detektive anang tulong kanyak tatangan. Nagdanag ni Robert ti dinaramid ko. Ay na anak, delikado nga men, tinaramid mo. Ay doon maminsan, di mo to kuman ulitin day tao.
Hello, abalayan. Amang ano nalipata mo, di nagtutulagan tayo kada Rosano, abalayan. Agkikita tayo iti baro nga opisina ni Rosano. Agturungan ko ni Jay. Umaya ko, nabalayan. Sa dino ka dito ayan mo. Nanti kata tiba ko na ni Leonardo maman na tikadak dito adya tinaduktalak. Abalayan, ada ka katipay. Awa nabalayan, adak dito Damdamagak no sa dino te ayan mo. Abay, adi mo sumbatan. Adak iti pasdag negosyo ni Norman. Anya? Anya ti kaadam dita. Iman na tiwag lang dito sige, umaya ko dita. Ituloy tantun ti agsarita inton madamdama. Bye, abalayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ti masyarak dito'y balay mo. Nalawag amang nagkotitimag mo. Tanapig sa ti signal. Tatang, maragsakan na. Tana sursuro yung matlangan ti agaramat iti cellphone. Nalaklaka ita na makapagsarita tayo. Ay, naanos ni Norman na nangisuro kanyag. Ay, kagap na po na lang dito'y. Kat, naayatan, nakakita iti pakabuklan ti San Cristobal. Ay, kat nasayahan ang ano, tatang. Ay na, kalpasan ti Ado Agastos, kaskadarigat, nang lukat matlangan ti pasdak negosyong. Wan, tatang. Sana nagpintod ni Robert iti pan nakapanunot na iti daytani komisyon. Dakkalatulong ka na kami daytani komisyon. Ay, wan gaya manakaw. Ni Brian, simbangpat ka din. Awan pa'y nga ron, tatang. Ni Robert, awan pa'y man. Ano ka no tinapatag nga sa asikaswan na? Ay na. Ay, baring adan tumutla ang pagnakman ni Brian, anak ko. Relax kayo lang. Kasta talaga ti negosyo. Sana maiklikan ti panagkukompetensya. Kompleto, ti gadget tamagatang iti mon. Kinumpetensya lang arudan da ito'y anorman ti call center ang negosyo ti korporasyon. Imulo na ni Norman na nakapanunot iti dayta negosyo. Naimbagit naigid dato ang nakapanunot na iti stockholders, may papaniti dayta negosyo. No amukla ko maidi, ginatag tayon ti daga. Da kayo di tinanglapad kanyak mama. Ngayon, oray pa nalako ga kaya mi din. Nakapoy ni abalayan. Awal gayam, ni dade. Rogyan tayo kumantag sa sarita. At napapanan minton madamdama. Ay, pagka ula ko may tiusto ti katawak nga. Saanan? Ang mga namangagnak pa ni Mami Leonarda. Akata. Noon niya ti katawak. Kasta unay ti pungtot na asimbangpad. Uray la napatalyaw ni Bernadette. Nagsabdang matlang, hindi nadlaw na ti apo ko namang palpaliw kan kwa na. Basta. Kagurak tayo ti amarikrik-nak. No apay naman. No makitkitak ni Bernadette. Nasakit din nakam ko. Iso ti adda ngayon ti atensyon ni Rosano. Visit. No apay akas tuyak. Basol tagit nga agin na. Nagsaruno kami kini Lola si Mangpat, Daddy. Apa narabian kayo, Nay? Ado nga min ginasikaso. Amoyo? Nasang patak ni Lola nga pungpungtot. Binugawan na pa'y ti katulong. Anya? Tsak mau awatan dagiti basbasawang na. Ngam
malagip ko na dakamat na tinagan anorman. Lipate mo na ita, anak. Dagiti katulong lang ti kinagigdan ko ng rabi. Isumat arimor ni mami tay. Nagkukuyog daman nga tan kadagiti barkada na. Pamangan no ang dala tinabuluan na apaskayan. Apesan na kayo akakuykuyog, daddy? Amumatan kanyak. Pasing a negosyo ti pampanunutek. Idumduma da ito'y a subdivision. Ang dadagiti mga nga uni ti tumatayap. Agdua-dua akidi no mapagbalin ko a subdivision da ito eh. Ngam, ado matigim matan. Iso ngayon nagtipan nakabangon ti faktorya. Tarigagayan dagiti tao ti nauli magkapanagbiag. Kaya tarigagayan da ti agna di ti kastoy a lugar. Inawis kayo dito eh. Tadda na patag ang bagak kada kayo, mama. Adda ka di problema kadagiti negosyo, Rosano? Saan na kumakaguray ti dahito ng ibagak? Nasangpatan ka no ni Bernadette ti panagong unget yu di kalman. Naimag, tanay-liklik ko pagsaritaan mi daya panag. Uray ni Maureen. Amok anangag na ti panagong unget ko. Inkisim kanyak ti katulong nga aging inom iti kwartuyo. Simangpot ka din? Parbangon siguro ni tayo makasangpat. Kat, nagkapuan namanan. Sigurado, anong kukuyog naman ang karagiti barkada na. Napanmanan iti kasino. Ay talagsaysayang iti kwarta. Mama, kinayat siyo, ani maurin ti asawaag. Saan nakapabasulan, Rosano? Nagrabi ikan asimang pat, Brian? Kastoy tibiyag dito Amerika, mami. Kanan niya ti pagdanagan nyo. Naalibtak dagiti baybayadan nyo a detektiv. Masurutan dalata, oray sa dino ti papananami ka dagiti barkada. Gaputa saan mi akayat amay sagmak ka. Oray ni daddy, awan pa'y. Ado tinapatagnas asikasuan na. Saan ka diya mabannog, mami? Lumakayon ni daddy. Para iti masakbayam. Kat dayta ko mati pampanunutam. Mami, numakursunaraan dagiti barkada dagi a detektiv. Pasensya kayo, nagpipinaltog na. Liklikam nga minan dagi jay abarkadam. Amang ano isuda pa iti pakaisagmakam. Numaisagmakak, basol yun. Dagi jay a detektiv, ti pakaisagmakak. Oh. Anyamat ni daddy. Mga turog pa lang. Hello, Dad! Ammo ka na singag titurog mo taparbangon kaya nagawidan ka dagiti barkada. Amok, Daddy. Nakita na ka dagiti barkada kiti rabi eh. Ano ti problema yo? Kat agpada tayo lang. Adda pamilyam. Imbis ko mga ipahay mo ti panahon mo iti anak mo. Nagpatpat nagmad dagiti bisyom kan dagiti barkadam. Awan karbagan niya mang balakad kanyak ta nakarkaro pa iti ramid yo. Pastos kang agsungsungpat kanyak, Mauri. Mabuisitak man kada kayo, Daddy. Bye. Marigatan ako na mga alay ti turog ko iti kastoy. Hindi pa ilarabi na pudot ti olok. Sinong basong batan nakit din ni Maurin. Dakkel ti abag ko iti kasino iti rabi. Masabol na makasugbutak. Anya nga ta tinasayat nga ramidek. Kapilitan na mangirwarak pa ilang iti kwarta kiti bangko. Sa bagay, dakkel ti ornong ko. Kung nagnapasiglat na negosyo ti pampanunotam. Naita ti pagkunaa, manapatag ka kanyak. Amangan numamati ha. Masapo lang mamati ka.
Nundi ka rumori tangal daw. Sukunan ka iji balain ton rabi. Nalpasan na rin mo anak. Ngam tapno di ka masinga unay. Uray taado matibakan ti ayun iti ti kondo. Ijay tulatan ti pangdanunam kanyak. Nasaysayat mo yung agpweso. Oray masapan to na rumwara kiti opisina. Oray, tawan mo't meeting ko itangal daw. Nakapimprinta sa talaga ti apogok. Wano, ada ka di pakaragsakam. Talagang hadda, Lola. Imawag ni Daddy tay. Kat amangan na marabyanda ka no kini mami nga gawid. Nagkuyog da? Apay ka no? Siyempre, kaya't damat yung date. Kunaklakit din no anya ti pakaragsakam launay. Lola, no naragsak dagiti tadakkel ko, naragsakak mat. Makumikom sa ngamin unay ni Daddy kadagiti negosyo yu. Iso nga unay panawan na kini mami. Agpala sa klabi, ta ituloy tanto ti agsarsarita. Ay, numasangom, rumuarta inton madamdama. Kunak kini Daddy dayjay. Diyan ka muna niya talaga ti problema kadagiti tadakkel ko, Lola. Adda na patay pagsaritaan ta. Namabalin para iti anak ta. Anya manan ti may panggap ka ni Bernadette. Talaga ka di ngay sulatan ti pampanunotep? Dumnag ka kanya. Adda ka sa pulan ni Bernadette ti panawan mo. Ngam naging di barkada. Ti dakas na kan ka. Ti bukod mo lang arik na tinapatag. Nagbidot ka. Patpatgan ka. Orbod! Di nakalilawan, Rosano. Gaputad adalaan ang masakit pa, anak. Pangasim. Ngamuk la kumaday talaan ti ibagam. Sa anak la kumana si mursurot kan ka. Wisit. Nadnya ti papaspasamak keng ka, Maureen. Kagurgurak ni Rosano. Kagurgurak! Apayan niya't nagsubangan nyo? Pinagusto ka ni panangawis na kanyak. Ngam gaya, gapulang ka ni Bernadette, ti pagsaritaan mi. Paisardang na pa ti Bishop. Rombang kumangamin nga ipay mo ti panawin mo iti anak mo. Oh! Huston, Daddy! Binugkawan nak. Agpapada kayo amin! Pagtitinulungan dak! Matayak lang man! Maureen! Maureen! Nakaguran. Talaga asaran na may dindag. Aging ka dito. Masabsabidungan pa lang ti panunot na. Naimbaga tiket yu, Lola. Naglailo lakit din ti apogok. Napintas sa akin ti tiriringam. Nakaragrag sa akin, Lola. Gapo ka da Daddy kan mami. Inawagat ni Daddy di rabi sakbayan na turugan. Imienda ka no kini mami di kondo. Talaga nga impay-payso na itinag-date. Mapugtot ni pampanunutan niyo, Lola. Mabaling niya tapay ang mata nakitikabsan? Anya? Pilya ka kaya, Bernadette. Basta, naragsakak para ka da Daddy kan mami. Dayjay ti kahit ko kini Daddy. Uray makumikom iti trabaho na. At dalat na panawan na kada kami kini mami. Gapu, tapat-patgan na kayo unay ni Daddy. Ay, manipod na imula dagiti Melina kan mahugan ni namindwa na nakapaglakwag. Kat tinaglakwag. Pinangpatariman ko iti balay ko. Dadakkel manen nagiti patubo ngayon mula may kini Eman iti. Ado man gaya man ti bunga dagiti prutas. Ay,
Agburas kaminto kini Eman intong Sabado. Malaksit iti tangdan na ibingayak tupay iti paglakwak. Anyan. Lahat nga iniriyagan nak na iti asalaksak. Sa nagbatay itinatay asangati kayo. Hay! Chu! Anya ka na sa laksak. Anta ka no ipartan, ano ko agad. Adula amin. Kagangay nga tamat ti kasta, apanagsauna. Pinapudno na, mama. Siya lang tinaturog iti kondo. Nagulbud ka kini Bernadette. Kasta unay aragsak na itay bigat. Inararakop kan inagagkanak. Diyak kaya tamaamuan ni Bernadette ang nagsubang kami kani Maureen. Kaya't ko panunutan na anaragsak kami. Anya nga min tinagsubangan niyo. Tinagura na ti panang ibagak na isardeng na kumantibisyo na. Kat, sa dino nga ron timyanan na. Diyak ka mo. O awagak ng saan nakasumbatan. Mabalin, may tayo nagtibarkada na. Awagak man kat din ni Daddy. Siya kunti mga awag kiniabalayan. Kan adapay kit dinapatag nga ibagak. Sasaron mo kayo ang mga awag kanyak. Saan kayo asumpatan? Magpapada kayo amin na di mga ipatpatay kanyak. Makamuditan di pagtung parak. Tahak tiyang pataray. Mata masabat ka. Nagparati sa lugat. Magkapil di manibir. Itay pa ilang alangayo ti mariribukan, mami. Saan na kayo kadi asinong bata ni daddy itay inawagan nyo? Saan nakasungsong batan? Si Mangkot Samat ni Sir Norman. Isu kumati inawagan nyo. Ang mga no nagkuyog da. Kanayon mo't ngaminan ang marabyan nga awit. Ado ka no ti as-asikaswan na unay. Yung marabi uuna yan. Numero ti cellphone ni Dadim ti umawawag. Hello? Saan na ni Robert da ito eh? Police? Pinaltugat na giti nakadungparkan ko, ana. Dead on arrival. Saan? Saan na pudnoan na tayo ni Robert? Daddy! Sige, sir. Umay kami anagos dito ospital. Bye. Umay kan, Brian. Intay niyo ospital. Sino man dagiti ng patay kini daddy? Agbayad da itinangina kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sabi no nga talaga tinapanan ni Maureen. Itay pa nga awagak. Naawagak amin na nagagayam ni Maureen. Saan da kano pa yan nakikita? Sabi no nga ron ti imyanan na idirabi. Kuna ni Daddy apimanaw kanumat lang. Imawagak pa yan iti hotel. Saan kanumat ang nag-check-in ni Jay? Matanagan akon. Amang no anyan tinapasamak ka ni Maureen. Di telepono. Siya akong timagsumbat, mama. Amang ano ni Daddy na ita. Salva Residence, hello? Pulis kayo? Anya? Ni Maureen? Na-disgrasya? Anya ka Rosano? Na-disgrasya ni Maureen? Sa dinong ospital, sir. Sige, sir.
Agyaman ako na. Bye. Mama, mapantay iti ospital. Unconscious ka nun ni Maureen. Awan po nang entry dito ospital. Tiambok, magkumikom ka lang ka dagiti negosyo, Robert. Saan ka matgaya man na makasagpat si bibiyag? Apay si kapay tinakapasamakan da ito. Nakasingsimpat ka. Apay pinanawan na. Nagdakil ti problema ka ni Brian. Sa kastoy pa'y tinapasamakan ka. Adi, kumusta ni Mami? Agdapay lang iti emergency room. Nakaragragsakak pa'y langit ay bigat. Apay nga minasan ka nagkuyo ka nagawid. Diya ka mo, nakasano nga ilaw-lawag ko ken kati amin, anak. Anya di kaya ti asawan. Ayan ni Lola. Nagkuyog da ka ni Lolom anapan iti chapel. Mapan ko danunan ida dati. Di kararagak ni Mami. Asapay lang kumata maispalmat lang. Diyos ko. Ispalan niyo kuman ni Maureen. Di ipalupos asuminan. Tapno maator dagiti bindot itinagbaatan may nga gasawa. Diyak nagayatan na ito yan napagting na. Anak, apay ngagsangsangit ka? Ada ka didaka sa napasama kini Brian? Tangtang, awanin ni Robert. Niya. Saan ka nagiti pa nakabagiti linteg? At na ka nung nakakita ang pinaltugan nagiti lalaki anak ka ditong par ni Robert. Niya. Apay. Sino nagidya ang patay kan ko ana? Ay, nanak ko nagsingpit ka asawam. Ang imimbestiga pa lang nagiti pa nakabagiti linteg. Iti-muti-muti pa mapatay tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Brian. Saan nga nagtagari? Ang luluwalatan. Ay na. Nagkasangmot na ita na napasama kiti asawam. Nakasarita ko nagiti kakabsat ni Robert. Masapul ang may bayan iti hostisya ti pandakatay na. At nakanipay Serbina. Sana na may supli ti piyag ti asawak tatang. Anak Sige, ko. tatang. Kastapay, ano pa'y di asikaswag. Umawag ang tumanin. Sige anak. Ay. Unayain. Kasla saan na nakapapati apatayin da ni Robert. Nakasingsing pa ito. Ay, Diyos ko. Anya itaan ti pagtungpalan ti biyag dalura ken Brian. Naskan ka nung ama si kaso at agos ti panakaitapon ni Daddy. Dahita ka dilang timbagada, Mami. Baybay ang dalatan ti panang patay dagati managdakdakas kini Daddy. Makaamon dagiti panakabagiti lintag iti dayta anak. Kasta ka dilatan, Mami. Saan amabalin? Sa pulak dagiti nang patay kini Daddy. Katsyak mismo timang patay kadakwada. Saan? Diyak kaya ta maisagmak ka, Brian. Napukaw ko ni Dadim. Sa kalpasan na. Anya ka kadi, Mami. Kasla saan na napatag ka na kayo ni Daddy. Sana po no dayta. Kasta unay apanagladladingit ko iti pupusay ni Dadim. Diyak namnamaan da ito yan napasamak kan ko ana.
Gapo ka dagigay ang managdakdakas. Iso ang masapul ang matay daman. Anya lakit din nagitipas pasamak. Kung kunakidi ang nagasat, ni Laura ang nakiasawa kini Robert. Tabak nang kanasingpet, tinatumpungan ng asawa. Ni Brian lang tinagbali na problema na. Ang mita, ay, natayan ni Robert. Ay na, ang mga nuad-adan na di maiturong ni Laura ti apukok. Ay, Diyos ko, ay nuasidigla ko mati ayan na. Mabalay na makatulong ka mang disiplina kini Brian. Kulat ti doktor. Ano sana makaput ni Maureen iti lasod ti 24 nga oras. Ket madanaga na. Ni Bernadette ti pampanunutag. Kasano nga ilawlawag tayo ti amin? Sana mabali na matay ni Maureen. Kasaritak ti doktor ang mga asikaso kan kuana. Dahil tatimbaga na, mama. Aguray tayo ti 24 oras. At dapan nakakonsensya kiti napasama. Dubinaybay ako malatang aminan na naginom. Kan nang ipapas iti sakit tinakam na. Si kamot ngamin Rosano. Mama, kinasaritak anasaya at ni Maureen. Daddy, pasensya kayon. Sapay ko mata sa andak akagura. Di mo nituloy, Rosano. Basol ni Maureen ti amin. Basol ko. Ngam tinapatag kita. Isot pa nakaispal na. Awan sa baling aramidin tayo. No sana ti mangipasnek ang mga kararag. Asapay ko mata maispal ni Maureen. Mami, again kayo kuman. Sanda ka panpanawan. Patpatkan kayo, Nay. Bernadette, Daddy, nakabuhat ko man ni Mami. amin tayo. Tarigagayan tayo ti pan nakaispal ni Mami. Anak, ada kahit kong ipunlukan ka. Ano day, Chay? Nas ka na mamam na ito'y tapno sa anak to asidiran. Nagilimadakan ka. Sana puno nga imyan kami iti kondo. Nga magpada kayo saan kayo nagawid. Siya klayang ti imyan iti kondo. Ngamin, nagsubang kami ka ni Mami. Pinanawan na. Anya tinagsubangan nyo kini Mami. Kinasaritak iti limpyo. Imbaga, ngembes nga ado ti busbusin na apanawan ka nagtibisyo kan barkada na. Ipaay na langan ti panawan na kan ka. Saan na ka naawatan kat kinura na? Saan nyo pabasulan ti Baguio, Daddy? Disgrasya tinapasamak. Sapay lang kumatagbiag pa ni Mami. Sapay kumaper natin. Patpatkin kayo ka ni Mami. Matanaga na ka. Nakurang langan na talo nga oras sakbay tintuding ti doktor. Nusan pa'y lang makapo ti Maureen. Kat... Saan na mabalin na matay ti anak ko. Daawag nga Abalayan. Hello, Abalayan. Kasta unay asangit ni Bernadette na nadanod ko dito'y kwarto ni Maureen Abalayan. Sa dino dayan mo, Adag dito'y balay. nabartag ka. Napatpatag ti kaadami ti sibay ni Maureen.
Madanaga naglaunay. Yang kaya't nga dadaka sa mabasa makinanak ko abalayan. Isardeng mo Ginom. Saan ang makatulong dayta abalayan? Umay ka dito ospital. Sige, sige. Umayakon. Sakbayan ay tabon ti bangkay ni Robert tatang. Impaka mo dagiti panakabagi ti lintag, anabigbigan dagiti nang patay iti asawak. Kamang da kano iti sindikato. Ay, nasayat ano kasta anak. Andan naglawagan, ti panakapatay ti asawam. Ngam, madama pay lang nga sapsapulan dagiti panakabagi ti lintag ti paglamlam manganda. Ti pakas na awak. Maapay ap pinatay dagiti managdakdakas ket nagsingpet ti asawam. Amang ano na pagbidot ang dalahang tatang. Ngam, mamigbeg ang negosyante. Diyak mo. No, dapay sa bali ang motibo dagiti ama nagdakdakas anang patay iti asawak. Amo yu ti may sapay anamuak. Naisaga nagayaman ni Robert the last will and testament. Ay, talaga ang negosyante. Basta, nasaganaan na, ipapatay na. Kas ta tatang. Kunangarod dagiti pulis. Nga mga no adda pang tay ti biyag ni Robert. Adi na naibagbaga kanyak. Sakbay ti pan nakapapatay na. Kanayon ama kumikom kadagiti negosyo na. Kaya titimangan ni Apple, Mami. Yukisan kayo. Sana ka makapangalan ni Prutas. Si Kano kahit mo timangan ka na kita. Agawin kan. Diyak kahit na mapuyatan ka. Bernadette ha. Uray ta na ispala ni Mamim. Isisarek mo iti pagadalan nitong bigat ti panunutan. Uray ti pa ng suko ni Daddy kanyak. Uray mo di tarwar, takasaritak ni Mamim. Sige, Lola. Mami, panawan kayo, Pay. Maurin, nadabasol ko'y tinapasamak. Naimbag na mo kayo, Dad. Ngam sana ka makapagsarita iti mapayag. Urayan niyo makaimbaga, sadak ka sarita. Agyaman naklaunay, Chief. Diyos ko. Agyaman naklaunay. Naipayan matlaangan iti hostisya ti panakatay ni Robert. Naragragsakak ko ano si bibiyag pa. Pulis ka dito mawag, Mami. Wen, ni Tinyente. Ti mangidada uloy ti panakaimbestiga ti kaso ni Dadim. Natiliwan dagiti suspek. Sana makaanay, ti pa nakabalo dalaan. Biyag damat laang ti pagbayad da. Nakabalod dan. Di mon isagmak ti bagim. Sandak amalapdan iti kayat kong aramidan. Amuyo ka di, ti may sa asuspek. Kat ama ti may sa akamang tigang anak kalaban mi di. Natayan ni Dadim. Agsingsingpat ka kuman. Mahasi ka kumabat kanyak, anak. Kayo lang ti kayat ko akasarita, Mami. Diyak pa kayat na makasarita ni Rosano. Ado, ti pakakumikuman ti asawa ang Maureen. Iso asyak pailaan ti makaamukan ka. Kastamat niya, Rosano. Kwarta lang tinapatagkan ko, ana. Maureen? Uray ni Daddy. Saan ko pa kayat na makita? Kakurak. Sana kumana disgrasya. No dinak pinagpungto ti kasta una. Ti panagimbag mo kung ati panunutan. Liklik ang pailaan tagpungtot. Mga luksawag na uray, Mami. Awan ti mangipatpatag kanya. Saan na pudno dayta? Saan mo ka di amarit na? Ti panangipatagdakin ka? Napatag ka ken ni Bernadette. Ano mabalin?
Saan kumapaya sumrek iti pagadalan? At dagayam negosyo yo kini dadi iti Pilipinas, mami. Isumat lagayam ajak nakikita ni Norman. Naitantan ti panagawid na iti Pilipinas. Gapo iti panakatay ni dadim. Kan kasapulak ang mga sikaso kadag iti napapatag abanag. Sakbay nga agawid tayo iti Pilipinas. Anya ti kunayo, mami? Gapo iti panakatay ni dadim. Ingkadang ko nga agawid tan iti Pilipinas. Saan? Jak kayat, mami. Saan dak nga iramraman? Da kayo lang ti agawid di jay lugar yo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.